number 3 FM re ke lo ka topa fela gona fa le go www.mcrs.co.za ge ile ga jole gona ka kapa ya radio ke ya ka fale go tloutša baroka a professor Moremi ke moka a tšee sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona. Dumela professor hle. A ke go tame malome ka kapa a ke boe ke tamiše magoši a gaborena bokgošigadi ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a letama ka moka ke dumediša bagešo baruti ba porofeta mangaka gaborena ka moka setšo mmogo le bana ba bannyane ke re dumelang bana bešo. Sa mathomo malome ka kapa a ke thome ka gore nako yela ya gore batho ba go bale e fihlile ke nako ya sephetephete wa gešo go ba gešo ka moka moleleng gona ba le re theeleditšeng ka gare ga difatanaga. Kgopelo ya ka ke le moroka ke gore a re reileng ga botse ene bao e lego gore ba e phepa ka lethabo la mmotlana ke bolela ka jwala ka kgopelo e kgolo ba gešo ge o tseba gore o ya go nwa tlogela koloi ka gae and then go ba o nyake driver o tsebang gore ga a fihlelle se wena o se fihlellang sa thabo la mmotlana ka lebaka la gore ka morago ga di-holiday tše go sane bophelo. So re kgopela gore batswadi ke a le kgopela ba bontate le seke la lahla bana ba tla ba šala ba nnoši batswadi ba bomme ke a le kgopela le seke la tla la lahla bana ba šala ba nnoši re ilang dikoloi ga botse ke kgopela gape gore ba e lego gore ke baswa ba gaborena boa buti ya rena batla gae boa buti tla le reila ga botse koloi ye nngwe le nngwe ne lebelo fela mo tseleng ga go kgantšhetšwane gore go swantše go kitimwe a gone reisisi mo tseleng re tsamaya re reila ga botse o ka no fihla ka pela mara se se šalang ka moka re ya go feleletša re fihlile. Ke ne kgopelo ya gore meloko le metswalle ka moka mo le lego gona kgole le kgausu ke nako ya gore motho mollo mong a bolele le badimo ba gabo ke bolela ka kua lefelong la bolala bahu mo
then re kgone go tseba re go thuša jwang a ke go dumediše malome ka kapa le go leboga go ba le wena ke lebogile kudu malome ka kapa ke nagana gore o ka ba fa mabedi a mararo le wena ke go leboge Moroka ke go leboge Professor Moremi ka gare ga sealemoya sa rena sa Motse Community Radio ya lekgotlakgašo a la selegae ba le a re a le amogela Moroka o a rereša ngwanešo o a rereša nnete ga nke e tlalletšwa ebile e fokotswa ka baka la gore nnete ge motho a fetša go e bolela re no šala re kgotsa re maketše ke ye e nyakegago so batswadi ke phentše ke fa batho mohlala ke re ge o ka re o tsoga wa kry-a o opa ke tlhogo wa ya docteng wa re go fihla docteng wa re ko opa ke loto doctor o tlo go fa dipilisi tša loto tlhogo ya tšwela pele ya opa wale ntle le go senya sebaka magagešo metsotso ke lesomeseswai fela go ikela go ere ya 18 minutes before the hour 10 o'clock ke ya gona ka fa le go balli ba rena ka fa le gore ba ye go rerolela se borala ka baka la gore ge le mampia a lapile melela re ya leboga go tlo tlhalosa ofe go tlo tlhalosa wena ba tšea microphone o batametše mo go wena mo we ke moka o ka nape wa dumediša motheeletše wa nape wa rola seo se go imela go kgaetšedi yaka ke a le dumedisa ka moka mo Motse ke lebogele wena ntate ka kapa ke lebogele ntate Moremi ke lebogele bašomi ba gago ka moka nna ke le tlhoka ina mo letšatšing la ka tšeno nna re tlile mo ka sello re tlisitse ke sello sa mokgekolo ga ke tlo mmolela ka leina nna ko lapeng re nna le koko ke nna le bana ba ka le bana ba geso le ge re le mo re šile bana ko nisto gore ba sa le mo ge re boa re tla balata le bona ke batho ba ba re itseng gore re phela bjang ko gae rena ge re tlile mo re tlo nyaka thušo nna thušo ya rena ko re lla ka mokgekolo ga re tshware ga pila koko re latile ga bo rena nna ga ese mogolo ke thaba khubidu ga madisa mma rena o hlokofetse ka le nna ke ile ge ke re phapha bantha re mama ga go hlokofetse o sentse o sa lesea ke a amogela gore mama ga a teng ke a kwešiša yaanong mme o re tse re kwa a re tla ba bana ba gage mare ge re fihla mo motseng wa ga Manyaka ga re sa le bana ba gage wa thoma wa re tšhentšhetsa ga re tšhentšhetsa bja gore nna re thomo o tlabega re re mme yaanong go re tsa ga bo rena o tlo re ira dio tsa mohuto anke re o re tsere ga bo rena wa rwena o tlo re dira bana ba gago ka ge wena o sana bana ba gago a re yaanong ra re mme se o re irang sona ka tšeno ke eng kgaetšedi ya ka koko o le dira eng ka botlalo ge o šetše o di bala ka etee ntate ka kapa re kgone re mme ga a romanya mme o kgone re omanya ko gae ene mme o kgone re botsa mantswe a bohloko o ka se re tate ka kapa ge o omanyang like go romanya maybe re tshwere something re irang wa re hai lena la tena lena bana tenang hai nna nka se le kgone a go kaone nna le ka ntswela ka motsela tsamaya le maabane ke sentse ke sa bolela o ntshela rena ara ausola amara rena ga ke tlo kgone o nna le Sophie ga go kaone a tsamaye na ka tsamaya ka ga maki ko re phelang ko teng ge ke fihla ka botsa mme wa ka mola ka re yaanong ge go le so re ka e bereka bjang mme ga ntha rena ke motswele ka motse ke e kae nong go mpotsa gore nna ge ke etswa mo bošigombo ko leba kae bo makhi ba ile ga ba mpotsa ba re Sophie a gona ko kang go ya ke geno ka mola wena moemele ga go ra re tswa ka ke itela wena o tso tsamaye Sophie ko wena ke gopela o lokiše taba yela ya mathomo ya gore ko wena hlokaina ka ge o šetše o ditsebišitše go batho ba botse gore wena o mang wa ga mang gore re kgone go tseba re bolela le mang nna ke nna Madisa Sophie ko Lesehleng okay wena le mama ga botse le ne le diphapano goba mmogo le ba ba le go fa goba o le llanka ena ga gona fa o re llanka ena re lla ka ena mme wa senteng mo ka buita rena ore le lla ka koko aga se koko wa go ria go sona ke tate ka kapa mme ga hlaga mogolong
mme o golela ngwana ausaka mme ga wa mogolong a kere yona kgwedi ga ra bona tšhelete mme mo ekeneng le dilo tsa di rekileng a di balege dio tse go di bala di tsile bo ma4 something yana ge re mmisa re yana ge ausa fitla ausi na steng ge ausa fitla mmotsare mme ka bano kwena o golela ngwanaka a go kaone o nne bonnyane nyana le na gore le nna ke tle ke khone o bona re le nna ke irang ka yona mmamrare ngwana ga o tša thata wa jang thata ba re ke mang kwena ba ra ngwana ausu ba re ngwanola o tša thata mare mme o ile ga bolela a yena ya gage tšhelete ena e ka se ire selo ya gage a ire selo e bereka mehola gage go tlo bereka ya ngwano le ga boa mogolong le kgwedi ga boa mogolong o reketse 25 then nna 25 ko ga ya bopi ga re khone re lekana ke 50 le ana nantsa re ka 50 a re tsere gore a reke 25 and 25 ko ga e fela ka beketse pedi be ka di stere ya pala ge bopi bola bo fela ke nna ola ka go bo makhelwane ao nka dimeng tšhelete ba ntsha tšhelete la ba nneya ke nna ola ko reka 12.5 ye ke kgonang go ifihlela ko reka 12.5 ya bopi bola ra botja ba boa gape ba re lahla gape ke nna ola ke boela gape a wa nna nka dimeng bokana le go myaneng ge ke bolela ke rekile bopi ga 2 le go mbyano bo re bojambo bo sa rekile ke nna ke rekile bopi ga 2 ka di matšhelete go bo makhelwane kana ba itse bophelo bo rena re bophelang go gae le go mbyane le rena ge re tshwere ke tlala re khone o hloka dijo go gae le maabane ge ke bolela ne re sana dijo go gae makhelwane o ngathetse khabetše ka etsa ka isa go go ka o tša le bana ebile le khabetše o le nna e ntlhaile ge ke fitla ka ra mankele gape nna ka se bolele batho oh sorry kara makhelwane ka re nna ga ka tša go gae a re mabapileng ka re mabapile sešeba a wa mme ola ke ga ngathela bogobe ke nna mola ke tša kgaitšedi yaka ifa o ama number 2 ke tlotla ka molago yena koko le motswadi mmago lena ba tlhobana jwang koko ngwetši ya lapa alright kgaitšedi yaka ngwanene o mo kwele gore o ileng go bolelwa ka ngwana gago ka rata ya ngwana gago le ditiragalo tše dintšha ka gae o ka tlalletša ka goreng kapa o ka fokotša ka goreng tata ka kape mokgekolo e le nna a re kwane ngwanešo e no re koko le ge e le gore lene diphapano tša lena polelo ya gore mokgekolo a se yona ngwana ka e lokiše ke koko le ge go ka tlhogodutše jwang kapa jwang ke koko e sego mokgekolong e lokiše wa mona mme ke na le diphapano nena ene mme le son na nrate mme o golela ngwanake e ke sena pasa ke ile a timela ka tša ngwana ka motliša gae mme a tša ngwana ka a ya sekolong a tla sekolong a botša ba sekolo re batha sekolo nthušeng batha sekolo ba mona le ngwana a tsamaya a le ngwatša tšhelete ya ngwanaka hao e ntse go yane nako ke fela ke le motho gore nna ke ditlhehlela ka baka la gore ka ga ya ke na peace a ke robale a ke nnišege ka baka la mme ke thoba ke mmotša mme kgone mpotša re le dimpia ke le kere le sena selo le sokola le maratha manna lahlile gona koko le natse le bitla la lena le support ke nna go se le rekele ke nna bupi ke nna go se ke le support le khono go se le support ke nna o tša tšhete tša gago o di shametseng ya batho ne ile ngwanaka ana dieta ngwanaka ana diaparo ngwanaka ana di underpen maro wa mogolela mehle e ke mo tle mme mpa tšheta ngwanaka o mpotša gore tšheta ngwana gago o ka se kry ngwana go ja thata aida o go tšheta ngwana gago o sepela mo lapeng le gore ke tibeletse ke pasa ke re mme ke go bona trishe pasa o re nna ke re shimpia go tshwana nna pasa ena a fetša mo o re botša rena o tsama botša batho gore tša dimpia tše o di šega botsona godimo ga rena re le bana ba gage nna nthe ntshwara ga bohloko gore ke gotse bophelo gore a bo tshwane batho ba mamela ntatleksa le ngwana papela nrepaksa le ngwana ba ka re mmala mama se ke ka a le teng
ya le gona ba ntishang kgetso mogolo ile ka kra ngwana gae a sokola ngwana ga a tle sisho mo soropeng sa gage ngwana ga a hloka dijo e bile nna ka tša karabelo ke hlame malapa a batho ke nyaka tša go sha ke hlela ko be thubugile ke re mo go thubugileng o go apara ke nna ka mo go sa thubuga ke apesha ngwana gae ngwana go letse ka matsogong a ke amusha ngwana gae letswele le sena selo ke ga mogokolo a etla a tlo re nyaka hane go tla a tlo re nyaka mme o re nyaka a tla re tlaishe go rena ga ya rena dijo o pata di shepa o tla di bjana tša ka gae o nyela ka tsona metseng a batho yena ya ge tšhelete a supporte selo ha e re selo ngwana ka gona ne ke ya sekolong o re kela ngwana ka oversize December ko sa re ka ngwana diaparo ko se ke mo kitimiše e ke sonna gae na a ke dule a ke a tlaisha ka gae nna ka baka la gare e ke ntse ka gae a ke na peace ke le go tsamaya di-doctor ke tsa kgole ka di-doctor ba mpotsa gore lapa lela a le ntshwanele lapa lela mphiša kgaetsedi nke ke motšhentong ke kwele ba re o ngwetši ya lapa o ngwetši ya koko ke mmabone okay o bereka go riang e ke bereka makgathane e ke kgone go ja le dijo ka gae ke tliša ka gae gona ke a ke sa bereka mme o mpona ka re ke selo ka gae gona ke sapota bana gae ka gore ke ša mmele nne mabane ka gae o go sena sešeba mapele mmele o rekiša ko wena okay maone ke tso phanda tšhelete ke phandile 170 gore ke re ke sheba ka gae gore bana ba gae ba lela ba shele ka baka la gore a gona nko e tswang le mmina ka gae ke nno mogolo ka gae a buta ko tswile ka baka la mme a bute gona nno gae o ga notla gore nna nka setle mme e seng ka re robale ke kwele o bolela ka taba ya gore ga o dule ka gae o motho wa hlehlang thata ka baka la gore ka gae ga ona peace nkane kgaitsedi ya ka o sa re ge o šetse o hlehlile and then wa kgona go kry-a tšhelete ye o phelang o botša mokgekolo gore a go fe yona o namele ka yona o ye home affairs o dira pasa ka baka la gore a ke re ke potsa gore ke tlo itirela pele ke bona tšhelete ke naneng yona go kare ke itše ka gae e ke sena kgopola gore nka itša ka e rapasa ke bile le kgopola gore bana ba gae ba tlo jang banta se ke sa bane kgopola gore e ke kere le matogo a ke re paseng be gona e ke le gae mme gore nna ke gapa mogofe ne ngwana gae a ke gape mogofe nena ngwana gae o leka gore a re gotlagane mme yena a re bone re le selo gona ne go tse 2000 ka moka ha re ka bopi a gona selo ka gae a rena dishepa a re ka mo go kgaitsedi ya ka ka a re re tla mo go wena re tla mo go wena a kere o ngwana motho le ba ba boletse o ba kwele before re ya ka kua go go re nyaka gore re be re kwele matlhakore a lena ka moka gore wena go tše bana beno ba di bolelang o tseba eng ke eng o sa itsebeng Thabela ke tlhoka ina kwa ntwane nna ntheng ga ka ntshang auso ntha re nyena ana pasa o na le ona tate pasa o na le yona o mmutsiso ra etswa ko gae a etswa ko gae sala e tsamaya neng mo sala tsamaya ngwaga ma ene ngwana a tsamaya o sala le ma o eng le ba tlhoka ina o ke a usaka le bana ba motho re ba bana mosadi mo one okay mmutsiso ra sala tsamaya mo tatene ntsale ka e khallela na re hlokomela ngwana re sokola le ngwana gage a sana ba le ngwana hlokomela ke rena a sana go itse lo kwa ile ngwana o tja mo gae a ke gore tšhelete ngwana e gole e rile ke ba ko sekolong pasana serana yone e teng mo moneng tšha ba monna ga amare re ne pas aya dimela tsere ke ntate ke monna ga ke boka ba bua gore mo sa tsere monna ga ba sa ka e wa wa e teng ga bona sa imetseng e sware jalo kuku wena ke bone le ngwana wa bolela gore o phela ka go rekiša mmele o sega ka mara jo nna jo a re ko wena gore se se o reng auso ka mokwa o na bolela go mbiano ena wa bolela gore ngwana gale ko ga o hlokomela ke ma
because gore ausi a hlehle ga itiri kana ga etla go gae wa gegebiwa ba re o robala ka kubo tsamang gore ngwana a motlise go gae o bone re nna ge ke hletla ngwana ke o tlo sala le mang mo ke yante ene gore ausi a hlehle go ratlise ngwana gae mme o ile ge ausi a tlisa ngwana go gae a re nna ke tla ba mma go ngwano le go mbianong ge thoma ausi a morare mme ngwana ke o shota kang leng a re wena kgomola ga ona ngwana ko wa ka o nkofe kgaitsedi ya ka mona se o tsamaile neng gae wa tsamaya nako e ka ka ngwa boane ga ile ka tsamaya ka 2023 ya ke bile gona ka 2024 2023 ke ngwaga go feta o buile gona bjano Eh. pasa ga go e kae pasake e ele ke nna le motho tsoko se pasa ya gago e kae pasaka e tsere ke motho e ile ka nna nena ka pekot e ke sna pasa motho a re mo go nna o ka se mmerekong o sna pasa a ntrisha pasa ke ke fapana nena ntia ang khama ntaka ditena ke ga nna ke tshaba nra re mo go nna re selling saka se shala mo go nna wena o tla tsamaya go ba gena ba go risha pasa nna nka se ke ka gona matlaka ke a bereketseng ka re ba gene e a be bona ba go risha mpasa nna go bela ka pasa re ke tšhelete yaka a e shale mo ta se nne le ile ka sha se a ntiretseng sona fast pasa ya gago e bitša ka fane e feng e re madisa o e diretse ke mang pasa ya gago pasa ke ena mphileng tšhelete ke lo ira and then ge le hlalana A tša- a itše. nkane o re itimetse ke tla ditimetse ka re o re fa ke le mollong ke tse ke lwanena a tša parafene a di tšhela a di tšhumare ke matlagage ke ntle le le ka botša mme ka re mme ke gopela o mphe 140 ko era nngwe pasa gape ke le ba le dilo tša morago right kgaitsedi ya ka go lokile wena ka lapeng la koko ga o ne khutso a ke na khutso ebile go hloka khutso ga gago go go latlhetse strateng ebile go go diriša le dilo tša phako ee jwale nke o mpotse mo gore ge wena o tšhaba go dula ka lapeng la geno o re ga go ne khutso mara o tlogela ngwana gago o e leng gore ke ngwana gago wena wa tšhaba mara o tlogela ngwana gago e reng mo go wena mo go nna go ba bohloko mara ile ka re ke re mme a ke tšele ngwana ke te support-ele mme re o ka se kwa ithoma ngwano ke waka ngwana ke tla mo hlokomela ile ka tswa tata ka kapa ka go mangaka a mabedi ba mpotsa ba re nna lapa lela le a fisha lapa lela lo corner to corner lapa lela le a fisha alina boroko alina khutso nna kgatsedi yaka re foshana ka noga e phela a le so a re kwana ka lapeng re foshana ka noga e phela ka lapeng re bana ba motho le ba bakae bana ba mma re ba bane o le terele le somagarebe le abuti a lena ee and then se dilo tše batho ba di experienceang ka mo lapeng la koko wena o phela jwang o phedišana jwang le koko tate nna ra kgono ya mmolo tate nna ke golela bana ba kane ke ba mang ke baka O ke ne- a kgono ya Okay. mmolo o humana o ngwana se o la kwa mafelelo ntse a sa nne mo a nna kwa bogadi ba gage mo go setse nna le mme o a fele a etla so nna ke ka ngwana monnyane o e leng gore ke tlile nae kokwa ba kenela ngwana ke ka moreng ke robetse nna ke hlatswa dikobo ka shipa se se rekileng ke nna so he ke tswile mme a bolele ke re kgante go iragala mo mpetong wa ka ke hlatswitse dikobo o a khukhuna tse dijo tse di rekileng ke mme a tshelele ditšhomi tsa gage nna ke bolela lentswe le go a lewa re fosetsana ka nnoge e phelang wena o na le 4 ya bana wena o na le bokae ke le ngwana one wena 2 okay go ra gore ka mo gae go na le tšhelete ya bana ba i 8 or 4 2 1 ee go na le go golwa tšhelete ya bana ba i 7 ka mo jarateng plus 2000 ya koko ee and then ge le re mokgekolo ga a kgone go reka tša go ja tšhelete tša bana ba lena le diang ka tsona lena re nna ntate ka kapa a re gane ra gola tšhelete ya bana yona ya bonala mare
rena ne re kgopela gore mme ga boamogolong a re thushe ka bopi bo ga ka rekela bopi a rekela mokotla sukiri a rekela le sefaga rena tate ka kapa ge re tlhagang ke rena re ka se go le bo makoko ka nako ento rena re tla kgono ka go gae bothata gore ga gona fridge rena ne re tla kgono itshapota ka disheba ra kgono ithekela dishepa tsa go hlatswa gaetsedi wa isenya mola go kokore saya ba re lena tšhelete ya lena le dira eng ka yona bana ba 7 ba le ba gollang ka moka ba leng ka mo lapeng le dira eng ka yona lena nna gompianong for siteng la tšhelete a bana ke nna ke na le mogodisano ke patela 100 ranta ko mogodisanong le gompianong ke re kenetse mogodisano mongwe wa ditshepa go na le gore moneile nna ke itshapotela banake ntse tata bona le teng ke ba thoma go seteng ke ba fetsa go hlogong ene ngwana ke gompianong o ile crèche le gona go crèche ko ke a mo patella mo dimamo ntle le koko ge re tsere koko re mmetse ku lena le bana ba motho le ya kwana lena le ba bararo ka mogo le ya kwana rena ga re ukwane nna tazwane ausi a re nna le ausa ka ola re foshetsana ka no ga phela le maabane wo ne re gona le nthe ne re fapane ka ona go gae wo o reile ngwana ko nisto a morari se khwiri se se o setla ngwana la ge ke thoma ke itla go gae o nthare Chabile o rwena o se khwiri we tlhokaina o nthare ngwana la o nthare ba rwena o se khwiri ge ke mmisa ke re khane wa o botsa ngwana o morara nna ke se khwiri o nyoko ra ngwana ga pila Chabile o re se kenya ngwana mo mathatheng a rena ba re bo dula bogadi o nyetswe ga ka nyalwa ba go diregileng nna ke tlo le botsa history ya ka mo ithomileng nna ngwana ke wa mathomo o na le ntwe 4 years mme nkile a tsa ngwana ke sa le mo mmeleng wa o mme a bitsa go kwa ngwana la le rakgadi age a ba ra re tla letseng ngwana ka ntle le molao wa ka go mmela mathomo ba sa le batla mo go nna ba nthare re tlo fele re tsa ngwana re tle re kgone go khutsisa kana ba bona ge ke le mo mmeleng ene ka nnete ne ke palwa mare mme ga mpotsa ga tsa ngwana ke amisa go gabo nna ke no bone ge go pakapakwa dipeke ngwana a tloga ke ra mme ke re ba tsere ngwana na mare ba tlo mmotsa kgapela ga mpotse straight ra wa ke reile go kwa ge ka ratla motsekane wa pallwa ntšiwana ke nna ola ke a ithwala ebile makhi o nthare gane wa kae wena ka bonna mofatshe o khutse ngwana la ba tlo mmusa ke re ga ko mohlola ke nna ola ke tsamaye ke khutsa le ditsela go hlola ngwana ge ke ya kwa ba re a wa ngwana ga sa bua gae ke nna ola ke a gomola se ke botšišitše ka taba ya gago ge o šalewe ya go dula bogadi ebile dikwanelo tša bomang and then o dutše nako e ka kang koo nna ne ke tlo ya bogadi ko bogadi ba ka go na le rakgadi ao le motswala bana ba ne ba ya komeng go kwa bana ba go ga botata bona a tla mo go mme a re wena mogekolo ne ke kgopela o Sophie a tle a nthushe because nna bana ba le kwa ke ba isitse ko me ga ke tsore ba o ditela ke mang kwa kane le tate mogolo wa bana ba ga se motho wa go iphina ka no tlo kra mme ola ka mo a lebeletse tate mogolo wa bana ba ka mo a lebeletse bana a ka se kgone ke seo se kileng a tla mo go mme a tla ang khopela ka le nna mpotsa nthare go myanong go mpona kirane ke tle mo go kokwa go ke khopetse go kwa gore o nthusha bana kokome mme a mpotsa ka ra wa ga gona bothata o dutse nako e ka kang kana ko ga ke tlogile ka koma e tswile ka June ke tsamaile ka June ka nna July August ne ntse ke le gona ko le December ke tšetse gona ko dikoma be di šetse di alogile dikoma di sene di sentse di alogile ntse e dirileng gore o skwa a ke re be wela dikoma kua ntse e dirileng gore ge dikoma di aloga o ska boa ga ikeng awa ke nna ka bonna ke no ile nna ke tse ke ntse monka se ga e gombianong all right malome ka kapa o komphe o ganyane a shuwe prof Mike o kutle ka sesi o boletse tabeng ngwe mo o mang
ke nna Sonto Madisa. Sonto o boletse tabeng ngwe mo e re gapeletša gore re itsitsenkele o boletse ka rape o boletse ka rape go reipa ke papago go diragetšeng Ntate Moremi e ke sa le ngwana ya mama ka o tša hlokofala a nna papa a ra papa re tšampi ya gago o te support-ele yona ntse ke ditšhoga papa ke a golanyana ke tswa matswele ntse ke tswa matswele ke ba bohlalenyane ao ke a hlapa ka moreng papa a nkere pipe molomo papa a tša lekoso a nkataganong a mpofa matsogo papa a nkata ke tše ke tima ke botša koko ka re papa o ntirile so ke ge ba ketimiša ba nkiša sepetlele ke sepetlele ba re ke nnete papa go o mirile so ke ge ke sepela ke tsama kgoto ba bandra re e seketle ke bja loto ga bo papa ke tlhogane papa a ile papa ko gae ba moraka ba re a sepele a ile ka stene sa gage ka re mokgolang go dišitšeng ke mo mama ntahlileng teng go tle gore mme a nkere ke kere le ka baka la gore mama ya se kgona nna mama ke motsene ka malo bana ba e ba stay nna ke gole ke gotse ke le one e se tsora a buta ka o kae ba e she ba belego ke gotse ke no ba ngwana a senang mmage ke se tsora mama o kae ne ga nnaga ke gole ke go kwile mowe o reipilwe wa botša koko a go tšea a go iša sepetlele la bula case ba ga bo papa ba go raka alright molato wa papa o feletše kae molato wa papa maposelana e landrare papa go tshwero a ke wena isketle o beya patamela mo isketle wena o beya loto mo kare o beya loto mo e tla maphodisa ka re wa go ka gore o sa le busy dilo tša ka moraga papa gago ya be le gona nna ke tenne loto mo ga bo papa ya be le gona ke sepetse ile ya ba mo gore ke tlo kry-a bana beso ke sa ba tsebele ka matlho gore mamaka o na ne bana ka montle o nkarabile potšišo ko gore na case ya papa e fedile ka goreng ke sa papa ke tsere ile felela kang kare ile ka sepela nna a seketle ke bja loto kwa ko go kwele ga e tšedi yaka o boletše ka go rekiša mmele why ka gare ga mebereko ka mokana ga ona o kgethile go rekiša mmele go rekiša mmele ke tepone gore bophelo ke bophelang e bo sa tshwane batho ba bang e ke sena legae a ke tepone ke na le legae ebile ke tepone gore ke ngwana motho ka baka lang ke tepone ke latlhegile gona bana beso ka moka e ke llela ka mo a ke kry nthe ke inyakang ke re ke tla kry-a lethabo ka lapeng a ke le kry gore ke re ke shemmele ke ka baka la gore ne nne e ke tsame go kry-a borotho gore nka boja gore ke sheka maleng mara gape koko o hwile ka disego banna a ke malapela mperekele ka moo no o tle tla tlhalosa mperekele ka moo malapela mperekele ka mowe nko tswele pele ga itšedi yaka nna ke le so mmele ga mma o rekešitše mme yenao mme a na bana mme re mkere a sena selo ra bane bana gore e be kukwa a tumi ya le gona fane ga manyaka e gola gona no mme wa re tšikela go tshwarane jwala ka mo mpeng ga itšedi before ka tšikela ke jwala ka mpeng ke re why ka gare ga mebereko ka moka o kgethile go rekiša mmele why o bone gore ye ka rekišiwa ye nka ria tšhelete
o rara gare ga mebereko ka moka wena ye o e kgonang ke ye nako o direksa mmele e ke bene gopola gore nka bereka ene se ke tsebe gore mmereko ke o tsene jwang mo tabeng ya go rekisa mmele go rekisa mmele e ke tshwana ngwanyane mo bare ke dipuo ska mmolela e ke tshwana ngwanyane mo ngwanyano e ke sa tsebe selo ke gone le ka thoma ka kitima ba fela ba ema mo dikoloing ke kena wona mokgatlho mare le ka fetsa ke fitlhelela le mo gore le kitima pleke le kitimang go yona ke kae ke gore bostala o ka mala go bostala go berekega ka fitlhelela le mo gore ke tipona gore tsele ke itshwereng ke tla fetsa ke kena ke malwetse ke gone le ka thoma ka tsama ditleliniking ke fele ke testa ba mpotsa re a ke na bolwetse ke fele ke ya ke tshekisha ka fetsa ke tlogela mmereko bo mamogolo baka ile ba fetsa ba ntša ba nkenya mmereko ngwa diponkisi ba re ngwana gae o re o tiphe bophelo bo o tiphang bona go kano kene mmereko ngwa diponkisi ke gona mo ile ka tlogela bophelo bo ka thoma go nyaka matogotogo ke fere ke bereka dinamoneng ke bereka go ga tšhatšha ke fele kore ka lebala ka bophelo ba strateng ka ipotsa gore go kaone ke tshwara bophelo bo go tshwara ke batho ka mafelong ke tla fetsa ke hwa ke bolaya ke malwetse di HIV ka tlogela gona mo ba tseba gaetse di aka ke bereka ka batho ba go swana le lena kudu mo ileng gore ke shetse ke thushitse batho ba ba fetang ba 10 ba go swana le wena go seemo se o le mo go sona a se boang karaba ka dikarabo tse ke dinyakang ke tlo go biletša o mongwe o ke ileng ka mo thusha a le godimo ga seemo se o le mo go sona ga jwa le o tlogetše o šetse le 6 years a tlogetše ge o šala o tla ya go tsena mola o ka se no re o fetša go katwa wa phela wa bo o šetse o kitima o le gorobostala o emiša dikoloi nna bophelo ba gago ba mogae bo bile jwang gore o šale o fihlelela o bona gore wena talenta gago ke ye talente ye e fihlile jwang gore o bo šale o bona gore nna talenta ka ke why wena o kgonne o bona gore go tsenela go rekiša mmele wa ka go ka ndirela tšhelete o bone jwang gore talente ye ya go berekela ke fela ke tsamaye ke bona gore maybe ke kry-a bo ma 500,000 ke one ke kgone ke tseba gore ke kgone o ja ke kgone go reka diaparo mara ka fetsa ke tekgala ne nna nko o eme gona mogaetse da ge o be o kgona go dia bo ma 500 bo ma 1000 ga ne na le tšhatšha bokae lena a ke re go ya ka gore motho a go rekang le tša hamen hour ikwa le gona ka mo koloing gape batho ba sa tlo menoga so nambile our right ke bokae go ba 30 minutes re kgona gore maybe re rekisa mmele re thomile ka boka bo ma 50 ranta re rekisa le lotile ditšhuana le nna mose 50 ranta ke ke hour ke 30 minutes ke 15 minutes only one round yeah then ga o ya go tšepedi tše tharo ya namella and then go bala 50 ranta ge di šala di ria 500 ke round tše kae awe e se ntšhinyana nkore ke dia o ka se bogone wa tseba se se bophelo bo bophelang ngwana gešo diša batho ka kgwebo ya gago ka go šomiša branding yeo e dirwago ke Mighty Media ke company ya go dira branding material dibena tša mehutahuta name tags business card window stickers dikoloi receipt books le tša dingwe gape re dira embroidery le printing go di-t-shirt uniform ya dikolo ya babereki le diaparo tša dipapadi tša go fapafapana fem ya Mighty Media e mo plot 29 Siekwi Street Potion JR 296 Roteplat Moloto Road o ka letšetša dinomoro tše 084-807-3161 goba 012-326-1076 go Facebook le Twitter ke @MightyMediaSA email ya rena ke sales@bigmighty.co.za Mighty Media innovated excellent innovated
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM kgaetšedi ya ka gone jwale o buile o dula ka gae gona ke buile ke nna ka gae ga wa bua ga wa bua ke kwele gore le golle o tswa mmerekong ona o maabane ke sena choice ene ke sena ntho nka irang maabane ke kopane mototsoko go kopana le mototsoko ko gae o go sena sa go sheba ene re beletse re jele cabbage sena makhura ka la bana gae ke a boa ke sa tšika mo ke tse ke potelela mo ke potellang ka kopane mototsoko a nra re ke tshwere 170 ranta o ka mpha ka ntonyana nna kare nana ke a tšhaba kare nta moto ke putse ke itlogetse a re ma ke a go kgopela ile ke gone ile ka mo kirang ka gona ka mone ka fitla gae ka bontšha ngwana ge so monyane ka ba ka re bona ke tshwere a mpotša ngwana gae ko regelang kare ke rile so ke ga furu gore ra tša tšhelete kwe ra re ka sešeba go a jiwa ka gae ba sa tšore tšhelete e bera ke tšejwang tapokote gae a go rege selo kgaetšedi bophelo bo tseneng ka gare ga bona ga se papadi ene go ya go zama ka mokgwa o zamang o bue o bontšhe o gore mmereko o ne tšhelete go kotsi ene ke tipotsiša gore wena o ne customer tše kae mo e leng gore go šala o no tswa ka gae fela go no potelela o šetse o kry-ile customer seng gore taba ye e tseba ke batho ba ka moka gore wena mmereko ko wa gago a sa ke na le customer aowa yena ba seo sa gore tšatši le ile sephiri jwang batho ba ba tseba gore wena ge ba ka no re nne wa ba nneya and then ba go nea something datemrema a se batho ka moka o ne le ba o šoma le bona e no bile ena motho wa mo gae ke rileng sona seo fela then ba grobosdala le kry-a ba kae ba grobosdala se le kgatšana ke tlogetse go raditše tša grobosdala kgaetšedi yaka ke re mo o bolela le ngaka ene o nyaka thušo ke a go tseba ene ke tlo go thuša kgaetšedi yaka o ka mpotša nnete taba ya grobosdala o e tlogetše neng se ka tšhaba go bolela nnete o bolela nnete o tlile mo o nyaka thušo akere grobosdala ke tlogetše e ke fetše go kry-a motho e ke nna nena o ile a tšea pasa aka ke ena motho ile a ntlogetša mmereko ka tlogela ka thoma go dula nena ke itse nena 7 years ke ritše 7 years ke nna nena yele motho mathomong o ntshwere ga pila a se ke tla ntlhakiša a ntšhitše bophelong bo ba go rekiša mmele le bo mamogolo ba nkenya mmerekong ka thoma go bona gore mmereko wa dinamoneng wa diponkisi o bolaiša dinoka ke ge ke kopana le monnatsoko a nthuša a nsupporta a nreka diaparo a nkapeša gabotse go atliša grocery ka gae monno o gahlane le yena kae monno ke gahlane nena ka dipolaseng and then ba geno be ba tseba gore wena o rekiša mmele ba gae ba sa tsebe ke mang o ka ga geno ba tseba gobane gantši batho ba ba berekang mmereko go ba le o moteng goba ba babedi ba ka gae ba tsebang gore o bereka eng batha ke phitšeng le bona ke bomamogolo ke mang o ba tseba gore wena o bereka mmereko o moso motho nya tseba ke mamogolo kare gore ke tle ke tsebe go diplasekeng le gona ke tsebile ka ga mamogolo wa ka gore mamogolo o ile go fetša go mmotša gore wena o hirilwe mmerekong o moso a reng yena mamogolo le re mo go nna ngwana ausi ntho irang tša itše ka nna ntho irang e tla fetša go wetša kotsing bona nna gona ke na dipilisi no ena o ka pisi o tshwere mmereko o tlo fetša gore gore o nwe dipilisi nna ke le mamogolo wa gago wa mpa gona ke kgohlafetše ke senyegile a ke sana bophelo ka tšona dijo tša mokhuto go nna mo diplotong mo dipolaseng nwena te gale ka ge o topana gore nwena bophelo ba gago bo ka tlhebo sa go tswela
pele. jwa le mpotse mo o berekile mengwaga me kae mmereko Mmereko a ka o bereka nako e ka. Ke tse ke fetsa go kry-a bana matwintshaka ya be le gona e le ka tlogela go ra le tseo ke bona gore ke kry-a thetheta sasa ke kgone go ra mola ke mo ile ka tlogela ka ipotsa gore nthe ke kitimetseng ke bonne a ke tlogele ka thoma ditšhomi tša ka di ampotsa gore a o sa ira so ka re nna mmereko se ke le mo go ngwana go nna ka le bana baka ke tlo irang ka bana baka ke tlo fetsa ke ba lahla mo strateng. o kompotse tše botse tše o di kry-ang ge mosadi a di kry-ang ka gare ga mmereko A di teng. wena mola wa bereka mmereko nto be go ria gore o kgotlelele keng goba bose ba ka gare ga mmereko o e beileng O go sena bose ene go se monate ene go se bonolo. Ile ka gapeletša ke gore situation ya ka e ke tswang ke gona e nkenya gona mo. wa tsabe ke nyaka go kwešiša gore o berekile ngwaga e mebedi e meraro sale o tloga o sale maybe go kua go 18 go ya pele ke nyako tseba gore o berekile nako kae Ke na mo ga ile ka tloga ke na le 10 years. ya I think ke gona mo bo ma 10 years. o ne mengwaga e mekae gone jwale Gona ke na le 32 years. ene o ntše o le ka gare ga mmereko o tlogela o boela so kgaetšedi yaka o kompotše dilo tše dimpe tše e leng gore ge mosadi a sepela a ya go rekiša mmele wa gage o gahlana le tšona re botše di-challenge ka gare ga mmereko Ka gare ga mmereko ko kry-a malwetse ko go tšhelela tšhefi ke banna ba bola basadi o sa kgone go banna ntho ba e nyakang ba kgone go kata lepotlolo ka fase fore ba go bolaye fore ba go thunye ba go šie gona mo le nna gwa nna e le ka tloga ka sepetlele sa gore bostala go šošolo ya ka tsoko ke iša keng ke iša gore ke nyaka thušo šola ka yanra re gore o nyake thušo tlogela bophelo ba gago focusa life ya gago mmereko o ka se go tswele tema and o tlo gwa sehlogo wa šia family ya gago wa šia family ya gago le mahlokong ba sa tsore o hwetše kae naga kae ba go nyakela kae so ge o bereka mmereko o bo sa nagane gore ngwana ga go tšatši le lengwe ge ba ka mmotšiša ba re mmago o bereka go dirang a ka fetola a reng o tlo mphega re na sena mmage ka baka la nka se makale gore ngwana ka mphega ene ne nka se tšhoge ka because ke ntho re ne nna e sena ikemišetša ka gore ke ire ke ka mokgwe ke tsamane nna ke tsamaya bophelo bo ke bone ne mma a fetileng ka gare ga bona ke go kwele kgaetšedi ke tlo tla go wena ganyane ke sa nyaka wena mpotše mo o berekile mmereko o bile ka gare ga mathata ka gare ga mmereko go na le o e le go gore o ile go reipa wa reporta di-case goba ka gare ga mmereko ba bo bereka le bona be le kwana ga botse go sene bothata a shinke ka reporta case ina ba nna ke nna ile ka tlogela ene ba bantši ba ke sepetšeng le bona ba banga ba sa le teng ba tlhokofetše mo mahlong a lena ba banga ba sa le teng tereste batho ke go tšeng le bona a ba sa le teng motho a setšeng gona no o tšhentšhitše nena o kena kereke o na le lapa o kompotše bokotsi ba go palela ko go tlogela mmereko wo gore ge motho a šetše a tsene ka gare ga mmereko ke eng se se ka moriang gore a palele ko go tlogela gobane nnete go tlogela mmereko a go bonolo tate moremi go bonolo wena o tipoditse gona ke a dimaputša go buša gore a go bonolo mama go nna ke re go bonolo gore o tlogele go sa nna gona ke go botša kere
tate moremi nte ke rile maabane ke ritse ke bona gore ko gae a gona sešeba e nka se ka ira. That's why kere go tlogela mmereko go boima. Go go betsa kere ke thušitše batho ba I think more than 12 ba ileng gore be ba le ka gare ga seemo sa go swana le sa gago. Bona wena bo tepotša gore o tlogetše mara o ile go bona gore ka gae ya go ne sešebo wa bona gore e re ke boelele mmerekong o ke rie gore ka gae go be le sešebo. And nto go kwiša bohloko ke gore badudi ba o dula le bona ka gae ba je nama ba kgantšha ba sa kwišiše gore nama ye gore e tle ka gare ga lapa wena o itlišitše jwang. Ene se ke sešupo sa go bontšha gore solanka ka gare ga lapa go sene dijo go tlo ba boima go wena gore o tlogele mmereko o ka lebaka la gore wa tsebe gore ge ke ile mmerekong o ke kgona go tla le se seng ka gae se e leng gore se kgona go ria gore ba ka gae baye. So that's why ke re gantši nto e le imelang go tlogela mmereko ke eng? Ke di-challenge, ke mathata a lapa, ke bothata ba gore o tlwaetše, ke bothata ba gore mo gongwe a o sa kgona go tloga ga o sule motho wa monna e ka ba eng kgaetšedi yaka? Nna lokologa ntho bo e bolelang o thuša bana ba ba leng ka gare ga seemo se. nna go tswa gaka go bile boima ene ba bantši a go kgahlisa ka re nna ke botsa ka re bophelo bo a ke sa bonyaka ke nyako go recover ke bona bophelo ka re bo ya pele mara pati a ke re nthe ke rileng ke ditheta ene a ke re ke dikgatlha ke a tsa re nthe ke rileng e wrong a gona mang le mang ka thabela nthe ke rileng mapate gore ke iputse gore sentse ke le mogae kgaetšedi theetša nna ke reng nna go palela ke go tlogela mmereko e ka ba mathata a lapa go tlwaela mmereko di-challenge tšeo ga tshwanang le tšona mo baneng goba lebaka le legolo ke taba ya gore tumo ye ya mmereko ga botse o šetše o tlwaetše o le gona mo go wena o šetše o le ka mogopolo e ka ba ke tšona dilo tše di palelišang gore batho ba palele ke go tlogela mmereko gobane bontši ba palelwa ke go tlogela mmereko a se re ba palelwa ke go titira so o ra gore wena gore ke go titira maabane o bone seemo go sene dijo o ra re o didirile gore o ye go nyaka dijo o ye go fa yena motho a ile nne ke tla go fa o ile ke 1 mang 170 170 nna ke re maabane ke motho ke botsa ka re nka se kgone maka fitso ka bona gore bana gae ba jile bogobe go sena sa go sheba ke ntho ke reng a ke re wena o re go bonolo o ka tlogela ke re nna ge go le bonolo o re ba itira gore ba gane go tlogela nna wena o didirile gore maabane o ye go nea ola a go fe tšhelete a go file go yona na e ka ba o didirile a wa ka titira wa bona gore polelo ye ke e bolelang ke re a go bonolo go tlogela mmereko o ke eng se se le gatellang gore re kgone go le thuša gore le tlogele mmereko e ka ba ke taba ya mathata ka lapeng go mohlako wa ka gae se se senterang so ka gae a gona selo and a re kry phepo a re kry next a gona nko e tswang le mina re kena ka ra mashonisa a re ke dijo and go gopola mashonisa theta ngwana a e recover selo ke nyana e sware gona mo motheeletši mo gae mmogedi se se o boletše dintlha mo ke motheeleditše o re go tsena go palela ke go tlogela mmereko ke mohlako ke dikoloto ke o ile ngwe keng o ile ka gae wa hlaka o kolota mashonisa ye nngwe o rile keng ke tšengwe kore ke mashonisa ke go hloka go fepega ka gae go hloka phepo ka gae ya kgaetšedi yaka o hloka thušo and then tate moremi ke tshepa rona ena fatlhego saka a o thomo se bona koko wa mmana ngwano o ile wa tla gae sese ke a go itse ga gago ke a leboga
koko ngwana wa sokola ka nako o tlile wa e bo sa bolele ro ka gare ga mmereko gaetse diaka ntate Moremi nna ke tla ga gago ke kry-a gantšhi go tletse mme nako ke tla ke tshepa sefatlhego sa ka o thome go se bone e le wa re mo go nna ka gae go a fiša ka gae go a baba corner to corner go di tlhakatlhakana a bile le thasa ntsoko la gago ka tsogela ke moya koko pafong ba ntšhetša tuku e tšhweu le tuku ya tau e tšhweu bana ba go nna go shota baebele ka re ka baka la gore ke tsware semo sa gae ke pale go no kry-a dilo tšeo ka gae ka feta ko ausetsoko ka feta ka rebala ga gage ausetsoko a nkapha gae gore ke kgone go kenya dilo tšeo ka gae mme gona ne bophelo baka a tse bophelo ke tsebang gore ke nna ngwana ka lapeng a ka bogega nte ke ntshwere mato a baba lastingnyana ka kry gano lastingnyana ka gae e swareganyane ke nyako ya ka mo e sware sese letše ya bophelo bao sempolo lena se ke la re motho letše ya bophelo ba motho sempolo dilo tša di bolelang a di kgahle ene di kwiša bohloko ene lena le lebaka gae le di bona o ka re ke dilo tša go bapala ene motho ke se se ya gwa ke le ka no ba le se ba papa o motee ka ge ke kwile gore re ba mama o motee nna se se ya ka ntheile rena na le tatage ko o ile re ke lantlo o ntheile re tatage o ile rena ke motebele o anta re o na le tataga nnoši le rena re na le tata rena re nnoši entle o re ngwane o molomong ka re o na le tataga mara ke no rela gore lena le lebaka gae le tšea bophelo ba o sese sempolo nto ke nyakang go le botja swara so gaetse di uno metsi malefo patamela le tšea bophelo ba gage mo e leng gore a le bone gore le bapala ka kotsi gobane ke kwešiša gore se se mohlagelang a se batho ba bantši ba family ba kwešišang gore go diragala eng ene nako nngwe bana ba mohuto ba fela ba bona o ka re batho ba itira koko išapelo fase se se go tlolo gaetse diaka ke tlo go fa nako ke nyaka ie ka mo go koko ka mo nyako bolela le koko ka mo mare before ya go koko nka be ke fitisa pele le bona le na le ya lwa mo sena o bona gore ke re le file nako ka re sa fe koko a bolela ke tlo go fa chance gaetse diaka koko bana shiba seemo se se ga se kgahle seemo se kwisha bohloko tawela le reng ka seemo sa ngwana ba le mo a sebe ka tsena go le tša lapa la gago tawela dumelang ka mo studio ntle tobela ke nna ke modidi wa basadi ga ka belega ke motho o ke hlokileng bana ke hlehlileng le mo ke nyaka bana ke re ke tla belega ka etsa ba bang ke ile ka re ge ke sepela ke ntse ke le molagaeng mola ka khumana bana ba hlokofaletswe ke mma bona ba sa robale ka montlong wa itse ba robala mo fatshe mo ena o allang a ba robatsa ka mo a tsao a sa sepele ana le mengwage mekana le bjana motswadi a bona ga ba mo itse e sa le ntse ke ba godisa ke bile ge ko tsa batho ba ke nne ke sa gole nne mara ka ge nne go le polatanyane ke kenyang hlogo ka moteng ke hlomoga pelo ka ge ba robala mo ntle ba na le koko a bona bohloko ba bona ga ba riana bana ba ba alla mara ba na le koko a bona wa tswetseng ma bona a hlokofala ga shino hlokofala mogekulola go pula enwa ba tšhabela ko di next door
ka khumana e le go bane nna ga ke na selo ka mogara lapa laka ga ke na ngwana mara ge go khumana ngwana a ehwa a bolaiwa ke tlala ngwana a ehwa a bolaiwa ke phefo ke ile ka khumana e le bohloko bo ileng ka kgopela o mma bona o na tshwana le yena ga se gore mo gong ke tsere bana ba e le go bane mma go bana ba ga ke mo itse ke kgopetse gore ke nyake kgoro ye gore lena batho nna ga ke na ngwana se ke se lebogang ke leboga mmušo wa ka jeno wa o bona mmušo wa ka jeno a re o lebogeng ka gore go na le dingaka tse di nang le dihlare gomme entene di sa nyake tšhelete motho a na bula feme a re batho ba modimo a ba hire batho ba hlehle le mo ba nyake ditšhuana ge ke leboga mmušo wa ka jeno ko leboga ke tloga ke re modimo wa ka ke a go rata ka gore o kgonne gore o mphepise bana ngwana o genkebe nne se nna ke mmelega ge pula dinwa ke motsa ke mma mo morithing ke mma nke ba sa phele o ile ka khumana e le go bane mmage o ile go molahla ga a hlokofala ko legaeng ko ga bo mogolo bona ga bana mo bannang ga go ntlo ga go bogobe o a lango ba tswa kwa gaešene maga a hlokofala ba e ba motsea gona ko landlofuko so ga a fihla mo gae mo ke yena neng a belega ngwanao a ya ko di-next stolo a go kgopela magobe a kgopella ngwanao ge a kgopella bana ba ka ikutlwela ke sena selo ke sena ngwana ka baballa gore le mane le gae le bantikisa banta ba re ga ona ngwana topa bana šiba le bagwa ba bolaiwa ke tlala ka kena ka kgopela ka bolela le kgoro ya motso ke dirile semmušo ka be ka dira so ka magadi ka khunama ka bega ka re lena ba gaeso ge ke re ke a tseya ke tsaya bana ba ke tsaya mmago bana ba so mmago bana ba le ke ba tsere bana ba o nana le mengwaga e meraro and then ola nana le mengwaga e mene a ga o nana le 9 wa la go na le abuti a bona wa hlatlamang so bana ba le ke ba wa itse ke ba godisitse ene modimo a ntira bošoro ga e šone ke ba tsaya wa ka monna a hlokofala ne kgwedi le ge ke sa itse mengwaga kgwedi e ke tsong go ba tsaya ka yona ke ya boswaile mogala bolaka a re mo keresemoseng a hlokofala ene nna ke sa gole ka ba rotoga magaeso ba tle ba tlhaga ba tshwere ba menne dikubianyana tsa bona ba tlo nneya ba tla ba tlhaga ba tshwere magobianyana ba tle ba nneya ko gore le ka tseno se kwa ba bona ge ba riana ko shopong ga ba go itse koko bana ba since o ba tšere ko ga bona mogolo o ba nyetse o irile ntho e pila wa ba godiša ke bana ba mohutamang o ka ba tlhalosa ka tsela mohutamang ke bana ba mohutamang ke ba ba legogo ge gore yana wena o a llang o na nna gona ko bogadi ba gage o ga a fihla mo a tlaka
ka ga ona go gona ba thomang go tlhaka ka tseno ka ge bjanong ba nna ga bo bašimanyana ke ba godisitse ga ba riana a bona mogolo ba sa buitseng ka molapeng ke ra gore ba go tshwenya ka eng kore ditlaišego tše ba go fang tsona ka gae tše e leng gore o le koko a bona o ka duma gore ba ka di lokiša and then ya ba bana ba ka gae wa ba koko a bona ya ba ditlogolo tša gago la kgona go berekišana gabotse o duma o ka re ba ka tšhentšha eng mo go bona ba se ka hlwe ba nkgapa mogofe ge a hlwile le wena o mpolela gampe motho ola ga a kena mo kgorwaneng mo action ya gage o tla wa e bona and nna ke itse o hlompha ka gore ge ke bona motho o ke re ke bolela nae mantswe ya gage a sa bolele mantswe a nna ke a bolela ke na le go tšhabela ko kamoreng gore motho o tlo mpoledisa dio tse di sa ntshwanelang bjanong e sale ge ba nne ba tsoboa o tsoboa bogadi ga šino boa bogadi polelo ya gage ga nke be a hlwele ya ka molapeng ke e ileng ka humane e se hlwe e phela le nna ge ile wa re ngwana ga a ja ba re o no le somang o sa itse o belega ya a re direng so kgaitsedi ka ke tlo go fa metsotso e ka bang e meraro fela gore o hlalose ke nagana re dilo tšeo nyakang go di tlhalosa re go file nako e ntšhi kudu tše dintša tsona nkebe o di tlhalositše kgale tšwela pele ka moo nna ausi ga ntlhadisa le monnaka nna tata go bana ba nna mphedisa boima bo e leng gore le nna nka se bokgone nna dirang tata go bana ba ne ke sa kgone o tsamaya le thaka tsaka ga ke kgone a felo ko go le ko gong ga ke kene Facebook o nna founu ye ena a etsereng kwa etsereng nna founu ga ke kgone e laola mara o e neile nna ko so re nna ka mo founung yeo ka mo contacting ya ka ya founu ya go ba di number ko so re go be number phone tsa mmage go be number phone tsa ba go ga bo fela ga ka kra di number tse dintse a sa di kushishing o nthare ke di o mantse founu e ke ya ka re ke a gago ge ke ya ko ke yang ke ya ke tshetsheta go so re ke molebelle mara tata go bana ba o ile kae ga ka mpona ke tsamaya ke nno shimola o tlo nthare wena go hlomega bjang ga mpona ke tsamaya le batho ba baso kgane go hlomega bjang nna mo go le mo go nna mo ke tsamayang ka tsatsela go raska mpona papa go bana ba gago e be e le motho wa letsogo yena ka nna le ena from 2018 papa go bana ba gago e be e le motho wa letsogo o be a betha awa ena ga siang titei papa go bana ba gago o be a rata makgarebe yena ga ke itse gore na a rata makgarebe kane la mafelelo kukwile batho ba mpotsa ba re bone tata go bana ba gago a ira so le so ge o re lebelene le dintwa tša lena kore ga botse yena o be ano be a tshwenya ke le boulelo la gore o seke wa tswa ka gae wa ba le ditšhomi jwalo jwalo right nke le mpotse mo bana ba ka ne ke kwele se a rone ngwana mo teng mara o ka re ke kwele in passing a bolela ka ma-twins se ya ka na le bana ba ithu nkile go irega mistake ka o mong a wela ko petseng okay go lokile se a lena o sa swaregile akere ke nyaka go bolela le lena ene ke kgopela le ntheeletseng le nkweng le bana ba motho le makgarebe a mararo se a lena o ne ngwana mo teng la butare na o terena la butare ke ra bana kore a kinya go tsentša buta lena mo dilong tše dintši ke nyaka go bolela le lena le makgarebe ka gore dintwa tše dintši ka mo gae di tliša ke lena ge le palela ke go manager ditšhelete tša bana go swana le go reka tša go ja le go reka tša go hlatswa le eng le golla bana ba i7 ka moka ga bona tšhelete yeo go ya ka nna ke le ka kapa enough gore le ka reka bupi la reka dishebo la reka disepe tša go tlhapa le tša go hlatswa ke kwele le re mokgekolo o phetha mabaka a gage ka tšhelete ya gage ya mogolo mola e le gore ke kwele le wena
o bolela gore o na le ditlamo ka mantswe a mangwe era gore ke mabaka a gago go swana le koko ga a phetha a gage ka tšhelete. Ke nyaka go leeletša tabeng ya lena a ke nyake gore le rata masogana ka baka la go tlhaka mo malapeng mo go ne malapa a tlhakang ebile le tšhelete le hwetšang ya sasa ga ba e hwetše mara ba dutse ka gae ba teperekela ka dipolaseng ba titirela bonnyane ba kgona go reka tša go ja. Le hloka communication lena le bana ba motho le ba bararo. Why ke re le hloka communication? Le palla ke eng gore ka gare ga tšhelete le hwetšang ya bana le kwaneng gore le ntšha bokae ka kgwedi. And then mogekolo a ka no reka bupi ga a rekile 80 kg go tloga le gono re tlo mmotsa lena o tlo e reka. And then lena le ka se palle go re ge mogekolo a rekile 50 ge e fela then le kgoneng go reka bupi. Bothata ba lena ga le ne communication ga le boledišane le a kgantšhetšana maphelo a lena. Ene ge le ka kwana gore ka kgwedi re ntšha tšhelete e rileng and then ke ya go reka dishebo ke ya go reka dishepe tša go tlhatswa ka gae ga go ne gore wo sepe sa go tlhatswa ke sa moketekete sepe sa go tlhapa ke sa moketekete ga le phele le ka bana ba motho. Ene e mpotša gore ga le ratane lena ga le nyakane ntle le mogekolo gore o le swere jwang kapa jwang le lena ga la swarana ga botse. So le ka se re le sa swarana ga botse la tle la sola motho a sa le swareng ga botse. So ibang le kwano ya gore le bereka jwang ka kgwedi le reka disepe tša go tlhatswa jwang ke le ne bana ka moka ga lena le reka disepe tša go tlhatswa jwang le reka tša go tlhapa jwang le reka dishebo tša mohuta mantša bokae. Tšhelete e kgobokanang ka molapeng la ga bolena is too much. Bothata gore le palla ke go e laola ene e le tsošetša dienga e le tsošetša dintwa e le tsošetša ditshele because ge o mongwe a rekile sepe ke sa gage go swana le se se mo ke mokwelare ka se reke sepe ge ba hlatswa ba ne le go tšea sepe sa ka ene ga inyakege ntho eo. Ke a tseba wena o ne bana ba babedi se se ya go ne o mo 1 o ne 4 mara ke dumela gore ka kwano ya lena man ba ka kgona go ba le disepe tša go fetša kgwedi batho ba moroka. Disepe di tlo tloga di ba gona nnete wa bona malome ka kapa ka molapelle ke ga o mollo mongwe wa ipona. Se se one mengwage mekae? ke na le 22 bo sa ka di 29 ke ira 23 years. O ne bana ba ba kae ka 22? Ba babedi ka 22 years. Ba papa o mo 1. All right. Ngwana ga wa mathomo ko o bile le yena o ne mengwage mekae? Ke rile ngwana ke na le 18 years ke santse ke sa kena primary. 18 years wena bo tsena primary? O bala grade ma? Ka ne ke gopola ge ke re boga ne ke ra grade 7 nna ko sekolong sa ka umagana primary. So wena ga botse taba tša gago ke tše thata ke tlo bua go wena o imile o sa le primary. A iye ka mo koko ke bone ngwana la ga bolela mo o fela o sega o la reng o bereka go rekiša mmele be le sega eng koko? Ngwana la go ile go fihla mo ba ganne sekolo ene bana ba ke ba kereile le setlankana le se sentu ba sena naso go go kwile. Jwale koko ke kwa ore bana ba rata legoga bana ba rata legogo ene bjano mola o mogolo a tla o huduwa wo ko tšatši le leng ge iteo ka re o tlatšana lola o tsoganoga bjano ga ke na taba le bona ke ba godisite bana ba ge ba etsaga ba riana ile ge šone ke ba tsaya ka kgwedi ya boswaile ge ba gorogela mo gonna mmušo a thoma go nkgodisa ka thoma go gola a ke re ke tsoba tsa ka kgwedi ya boswaile so ka kry-a motente ka kgwedi ya bonna ene a kere ne ke reka mekotla e mekana e le mokotla wa swikiri a kere e le mokotla wa flouru aga ke mokotla wa reisi ke ba godisitse ka mokotla wa bupe a shibebe ke ba ne le complain nao ba tšatša
ke gona ebile o ka nne a botsisa gore ke kgweditse kae or ke mengwage me kae ke sa re ke bupe jwale go ne le polelo ya gore bana ba gago koko ba go bitša ka taba ya gore ke kwele lentswe le leng la go nkuša bohloko ka be ka le ngwala mo ke kwele taba ya gore o ka re ke dimpia ke mang a ntšhang lentswe la gore bana ba ge ba nyaka dijo ka gae a ba rele gore ke dimpia ere ke bolele ke ya go kwa motswala ere ke bolele o a tloga o tlogela ngwana ge thoma gore a o wa ngwana o setse ka o go riana o go šupetsa mo o re ye ke sepelang ka yena ke yaka o go šupetša eng koko o go šupetsa mo setho sa bosadi gore ke yaka ga ke ya dime ke motho wa se tseba le wena story se bjano ke gopela o hlatsele koko go se a se bolelang wa itseba taba gore ge lekgala o le šupetša setho sa bosadi o re ye ke yaka ga ke ya dime a ke e gopele motho hlatsela mo gaetšedi yaka ke kwele wena le yena a kere o ka re be le kwana putsišoši nna se koko a se bolelang ke nnete a re ga lekgala sesuela o mongwe o re ye ke yaka ke sepela le yona mo ke yang gona yes yena nkile a bolela a re nna ga ke hlehle ka ya motho ke hlehle ka yaka e sware gona moo koko bana ba ba nyaka tšhelete ya gago ba nyaka o reke dijo ka tšhelete ya gago ba tiputsiša gore wena o dira eng ka tšhelete ya gago gobane go o etswa mogolong o ba rekela bopi bo bokakanyana so ke kgweditse ka ba botsisa gore ke kgweditse kae ke reka mokotlano monnyane mo gona bjane orongwago o fetile ka gore mokotla o ke o rekang ko ntong ke reka o mogolo e be ke reke wa mmedi ke o bopanye le ona gore ge bopi bo fela ke reke ke batsamaye ba ka mogare ga lapa la gago koko ke bona o ka re go na le mathata a mantši why ke re ke bona mathata a mantši ke bona gore koko ga le kwane ene le sa kwaneng putsišo ya ka ke gore na koko bana ba wena ka ge ba lla ka wena koko bana ba go swara ga botsenang bana ba bana thoma gona bjano mola ba thomang go robala gore ge motho a teng a tswa kgone polelo ya gage ge e tla mo go nna ga hlwelele bana ba ke ba fepile o ile a sala ge ba tloga o la tloga a ya bogadi ba gage o lena ya bogadi ba gage ka sala lola ga bana mogolo ke sa ba rutang ona wa segae ge ba riana ke matšatši a ge a o se a bona a šinotla wo ke namileng ke sa loka nna bana ba ke ba fepa ebile le legae le ke agileng nalo ke dihlatsi tsa batho ba ka gore motho se o se dira se bona ke batho ba o nnanna ke go kwele gaetšedi o ne bothata le koko nna ke na bothata le koko nna le ena ra utlwana too much ke kwa koko a re le rata legoga o ka ikarabela ka gore ntabeng ya go rata legoga Tobela a go go kwešiše mo re legogo eng ba ra gore le rata masogana le rata digwara kudu a bona ke na ke motho nna ka moka ba ntlogela ba bogadi ba bona ke itshalela le mme mo lapeng wa o khumana maybe nna ne ba ntšela se ba re ena ratso wena a be felo ke re aowa nna nka se ke latlhe mme ke nnošile na tsamayang wa ikwešiša taba ya legoga koko o re bana ba gage ba rata thobalano o ikarabela ka gore eng godimo ga se se bolelang ke koko wo wena o kwanang le yena ka gae koko le yena wo wa le rata legoga o ke re wa ba bona o bile o na le fo ke sala le ba bangge nna ke a fepane ke a itumela ge bana le bana ke ba fepela bana ba ke sala le bona ene ka gore ke sentse ke kgona ke nna o ke kgonang go fepa bana ba ke ga latlhaola ke topa ke isa ka mo magetleng
And then kgaetšedi ke go botsišitša potsišo ka re koko o re lerata le ikarabela ka goreng go seo nna tla ke beso tate ka kapa nna re gane o le motho eng o tlo rata biago mare o le motho eng o tlo rata motho wa gago mare tsona tse aowa e le gore sese o na le 4 ya bana ne o na le mengwaga mekae nna ke na le 24 years o na le 24 o na le 4 ya bana sekolo le tsene mara ga botse re tsene ra tswa o tswile ka bokae wena nna ke tswile ka grade 5 sekolong kgale why o tswile ka grade 5 wena sekolo ke grade 5 ntse re kena ka moka nna le ke ra gore why le tswile sekolong ka grade 5 ka mo ba emiša letsogo ka mo ga le kgolle a tseba pitšatše ke megodu nna ke tlo bolelela lehlakore la ausola ntate ka kapa ausola a re gane sekolo se re paletse mare gompianeng ke tlo bolelela fosateng la auso fosateng la auso tate ka kapa o ka se roba le malala ntle bo sasa wa hlapa wa re ke ya sekolong dilo tseo ga di tsamaelana okay e lokile that's why se mo paletse sekolo wena wa se go paletse ene nna sekolo tate ka kapa nna sekolo ga sa re palla nna re hlokile motho wa re hlahlang jwang kgaitšedi aka ka gobane sekolong be go sene barutiši sese barutiši ko sekolong ba teng sese a mapele nke re go thuše o hlokile batho ba ba go hlahlang jwang ka baka la gore wena o be o ya sekolong from grade R wa re ge o fitlha mo mengwageng ye e rileng o le primary wa ima a kere jwale go bola ka tlatlo bola ka ya mohutama tate ka kapa furuge ngwana a ya sekolong a kere ke na le ngwana wa na le 5 years or 7 years ko gona thoma sekolo tate ka kapa o tshentshege ngwana a tsoga a ya sekolong le wena motswadi o tsoge o kgone o bona re mare ngwana ka mola o ira tsona na ngwana ga ye sekolong sa mathomo mmage o tshentse o bona re ngwana ke hempe ke sekono na ngwana o pholitšitse dieta nang sese before ka apology tša dieta le a tseba re go ne clinic right le a tseba re go ne prevention right and then le fetela mehle le mehle ge le ya masogane le sa tsene ka mo la itukiša gore le ge le ya kua le kgone o tsena dikolo nna tazang ke le gonyane sekolo ga sampalla nna a ke gane gore ke tswe sekolo ke ntshitse ke ge ke le mo mmeleng ene go ba mo mmeleng wa ka ne ke sa kgolo re mme a ka kgone o ntshalla le ngwana ka ya sekolong ka a ke mmotse le mathomong ene le ga bo ngwano le ga bo bana ba gashi ke ba botse rene ke kgopelelo re le ntshalleng le ngwana gore ke sekolong ene sekolong ngwana nka be ke ile ka ngwana ke wa mathomo na sa mi letswele o le ganne from spetlela ke ba nthare se seng ke re bona ngwana o gana letswele re kgopele re o rekele ngwana mas go kwa ngwana ka bua ka mmotsa ka re dimamso nna a se re nna sekolo se mpaletse sekolo a sa mpalla because ngwana go kwa ngwana o ile ga mphetola a re nna nka bompotse nna ne ke tlo go salla le ngwana because bana ba ke ba jwale bona wena o bea blame ya gore o paletse ke sekolo ka lebaka la ngwana gago ga ke ne ba bja ke paletse ke sekolo ka baka la ngwana ka re ne ke sa kgolo re ba ka ntshalla le yena why nako wena le papa go ngwana le bapala ka ge le bana be le sa šomiše dilo tša go šireletša wa bona re lena le tshetše dilo tša stage sa bongwana la lata sa bogolo sa tla le di-result and then wena ba re o tsamaya wa monneng ebile o rone 24 years and then bana ba gago ba šiana jwa ke na le ngwana na le 2 man ke na le ngwana na le 2 years ke na le ngwana na le 4 years ke na le wana le 5 years le 4 years ke bana ba papa mo teng ma a ke le botse la bana lena taba ya lena ya bana le skelanya gore mogekolo a rekeng 80 ya support bana ba lena a wana re gane tate na ra kgona go itsupportela ba re bona ba ka se ba tsa a ke re na re bomma go bana tate tshwantse re itirele ba ntshwantse mo le mongana gane gore go kulana re kile jaanong dikgaitsedi tse peditse e re le ko gae nna ntse ke utlwana le mama ba ntšhile ngere ba re bona ba ka se ba kgone go tsaya tšhelete ya bana ba bona ba ithekela dijo ba nyaka re mme o la reke bupi nna ke gane tate mme wa boreka bupi re phara ka bupi
o re phara ka dishipa re phara ka flouru bjane bona ba kwatetseng tšhelete gore ya mokgekolo la re kene ka matsogong a bone jwale a ke le botšišeng mo ee o boletše mmereko wa gage o ee ene mmereko wa gage o wa mmerekela le ge e le gore o tlo o tlogela lena bana ba gešo why le palela ko go kgotlelela mo go tee goba why le sa prevent why le ka re le bona re mohlakoši ona ene a le tšee nako gore e o ka gahlana le monna ebile o imile why le sa prevent why nna ile ka hlaba ka wa ka e tlogela o e tlogelela eng le tshepile eng ka gore mara o bona eng ya phoso ge re e tla lebakeng la gore o be le mengwaga ye o šetše o ne le 4 ya bana go šala gore 32 years o tla bone bana ba bakae wa preventa no and then ngwana mo mongwe ne papa ge mo akere and then wena go šala o ya go fihla go 32 years o tla bone bana ba bakae because a o prevent se se re go botse ntongwe mo bophelong ne go ne bophelo ba gago go ne bophelo ba bana bana ba gago ba tlo lwela future tša bona mara wena mma go bona go sa lwele future ya gago gore o tlobe mohlalo mo botse pele ga bana ba gago ba tlo tswa tseleng go swana le go bua le sesi a be a bolela re o tswile tseleng ka lebaka la mathata a mmage go sa santse o e tleliniking santse o tleliniking basadi ka kua tleliniking ba go emetše and then ba go lokišetše and then o tšee 3 years ka moka o berekana le tše dingwe bana ba gago e sa le ba bannyane ene mokgekolo o godile gore re ka tla ra re no yena mmereko wa gage eno ba go no tlatša ditlogolo ka kua gare ga lapa go nyakega lenyalo ka kua monna ga e tla le ngwana a santse a tšee ngwana ya gagabo monno ba emetše dingwetše so go nwa le tepodišo gore go ka ba le ngwana bo 5 thaka tša gago ko mo 2000 o nyala ke mang o ne le bana ba 5 aging ye o le mo go yona gape gore a re o ka se tlo sa dula le thaka gago go a gore gore o nyake mogala wa lapa e bena o dula le yena ne o e phepe le yena cause bana ba gago ka bo bona e šetše le family wena le bona ka koloing la lekane mogala ba etla ka koloi o mtee wa šala so gore a le sane bophelo ene a ke nyake gore bana e be o ka re no re bana ke diphoso ke tlhoile lentswe la gore le re motho o ne ngwana a re ngwana ke phoso ngwana a sa nka ba phoso gobane ge nka gola ke le so tate ka tla ka kwa ka lengwe la matšatši gore nna ke phoso ge ke e tla kae ka re nna a ka tetšea mo be ke le gona so kgaetšedi ya ka santse o boele sekolong re na le dilo tše re di bitšang di-abet ke dikolo dilo tšeo konkošiša go dula ka molagae le dutše le thieleditše mogofi go ba go lwantšhana ka mehla le ka matšatši go stresswa mokgekolo go ka se re thuši ka sele konkošiša mokgekolo o kwele bohloko o fepa bana ba lena e se ka go rata e le ka lebaka la go kwa bohloko gobane modimo a sanka mošegofatša ka ngwana and ga a bona bana ba lena o bona bana ba gage that's why a rata bana fela a senka a arabiwa ka gore yang ka gore a be le bana and then ye nngwe ke nyakang go e bolela shi tšhelete le e golang lena bobedi ga lena o ne society nna rena society sa leifo o ne society rena ga rena society mare ka tšolele nna entle ka rena society mare re ile ge re botsisa mme ra re mme society sa go se bereka bjang kane ke gopola ka ngwana a usa ka o lanantse mo ge ngwana ge e šina hlokofala society sa mme sa boloka ngwanola mare gombianong a boa a tšikela rena a ra re nna le itsere society sa ka se boloka nna ke noši go ra re ge mme šina hlokofala go ra rena re tlo sala re sana society šiwe malome ka kapa ke a go leboga moroka dikgaetšedi tšaka a le ne maikarabelo lena ene bophelong ba lena le titiretše diphošo tše dingwe tše dintšhi kudu le te kolota go te kgopela ditshwarelo lena mokgekolo o le bone gare le rata masogana o le bone ga botse gare le rata digwara lena sa mathomo le tšere focus ya lena live ya masoganeng that is why le paletše ke sekolo because age tše lebileng le bana ka tšona le dirile phoso number 2 la bua la dira phoso ka go tlogela dikolo number 3
ga le kgone go rwala maikarabelo a go te tlhokomela le bana ba lena. Mokgekolo o le godišitše a ka no bane le diphošo tša gage godimo ga lena, mara o le godišitše. Ga ke kgole gore o ka rone le bana ba babedi wa be o sa nyaka gore e be maikarabelo a koko gore wena o ba le society o ba covered. Di society tše dingwe ge motho a thoma e ba le ngwana ga se sa mokhabara. Ke ka mo e leng gore wena o le mmago ngwana o swanetše o nyake society se e leng sa gago, o ngwadiše wena le bana ba gago le ngwadišeng le mokgekolo gore le tle le kgone go mmoloka ga a tlhokofetse le ge e le gore le yena o ne le sa gage society. Ene go hloka maikarabelo ga lena le nyaka go lokiša maphelo a lena ka go šupa batho ba bangwe ka menwana. E ka se le berekele ntweo, e ka se le berekele. Le ba bagolo go nua le gore le ka llela koko gore koko ga a le rekele tša go ja. Koko o le bereketše o le godišitše le belege bana le dira eng lena. Go sola koko go ka se lokiše diphošo tša maphelo a lena a le di dirileng. Sese o se sia bana ba ke a kere o titiretše diphošo mo bophelong a mangwe a mabaka o gapeleditše ke bophelo bo o bo phetšeng, mara ke kwile o re from 10 years bo ma 11-12 o be o šetše o thomile go tseba tša phako. Go lokile dilo ka moka ga tšona tše di diregile mo bophelong ba gago. O hloka counseling, o gobetše kudu mo moyeng wa gago wena, o hloka counseling. Sa bobedi o ye police station o ye go dira affidavit ya gore o timeditše pasa, and then o tšee affidavit o ye kwa Home Affairs o ye go dia pasa ye nngwe. A se gore ge papa go bana ba gago a tšere pasa ga go a itšhumile go ra gore Home Affairs ga e go tsebe. Home Affairs e tlo go direla pasa nngwe. A se first application o timeletše ke pasa o ile wa ba le yona. Home Affairs e tlo go direla pasa nngwe and then wa kgona go tšwela pele ka bophelo ba gago. Se sengwe gape le tlogeleng go opiša mokgekolo wa Modimo hlogo, le yeng go dula fase le bana ba motho le tipotšišeng gore na jwa le go tloga mo re a go bereka jwang ka dilo tša go ja le bana ba ba rena ba leng ka mogae. Ntle le mokgekolo ke le ka kgona go te tlhokomelela bana bale. Mokgekolo o godile le mona re nako nngwe le nngwe a ka no ikela bohuna matolo lo šala le baka gore le swantse le rekeleng ke mang bopele tša go ja ge lena le sa kgone go tekemela. NSS ke kgopela gore o kgatle pelo ka leswika, ke kgopela gore o kgatle pelo ka leswika. Lesogana le le go fileng 170 maabane o se kwa tlo sa dumela ye nngwe. Yes. Ga ka bua a re wena a re ke swere boka be ke re dire so o mmotse o re ga ke sa dira dilo tšewe motlhako kwa ga bolena ge e ka ba le ja khabetša go tlhoka makore ke ya ga bolena ijeng. Ka baka la gore ge le ka tetlwaetša mokgwa wa gore re tlatle re ge re sene mazambane kapa re sene letswae la go noka, and then re tla ya digwareng ra fana ka digwara ra bua re swere tšhelete le ka sule le o botlogetše bophelo boo. E tšwa go bona 8 motlhako ge kgwedi fela le duleng fase le boleleng gore wena o golla ngwana mo tee go ra re tšhelete o swantse mo ntšhe ka kgwedi a ya swanela go lekana le ya o swantse be ka go dingwana ga ya gago wola wa gola bana ba bane ya gage e swanetše e be go dingwana gore di kgoneng go balance. Ga se ga botse gore le re le bana ba motho o mongwe le o mongwe a be le dilo tša gage tša go hlatswa le bana ba gage, o mongwe le o mongwe a be le dilo tša go hlatswa le bana ba gage. Ga se bophelo ba ka gae ntho eo. So mokgekolo o godile o ne diphošo tša gage, mara ka mokgwa ke mokweleng ka gona o le kerile le sa le ba bannyane a le godiša. A ka no be a ne le mantšu a e leng gore o ne le go antšha
ka nako nngwe a sa le swareng ga botse a ka nobe a ne le ka mokgwa e leng gore ga a le sware ga botse ka gona e fela diphoso tša lena ke tše dintši o ka no bolela mo and then go fetša o e latlhele ka mo go prof ye nngwe se tate ka kapa rena le nkile ra makala mo matšatšing a kere ke be ke moraga be ke fetileng go iragetse storynyana se seng ka bo entle ga ke re ka bo ma 9 wa o mo brika ka pela so ema ke bothabetse ke bolela emanyana ka bo ma 9 ka rena re batho ba go robala ka 9 obviously nna tege 9 ite ra robala nna le ausa robala mo fase ge sena robala ai man wa itse re fila o ka re like o ka re ile a bona batho ge ba tsamaya ka montlong wa ukwa re motho wa tsamaya ka montlong ai ke ra sante ke ra robalaneng o nantsi mo wa ho tsela hai ke ra sante ke re mara ja montlong ka mo ka tseno ka ra go shapo ene le moya ka ke a utlwa re mara ai ka montlong ka re tseno ka ra go right so fure ke ra mana robala mara boroko ke a utlwa re ba gana awa nna tegeshine re tshware ke boroko dibiana kwekwetle mo fatshe a o siwa mpitsa Sophie dibiana jawa awa wena biana tse nna di wa mehle re di tlwaetse gore ka nnete ke re ena ra robala ntse di wele o re jusa ke re ra wana retse awa ka ditšatši le leo go na le selo re robetse ra robala nna go ka nne go e tla ka matsa ntate re ile go e tla ka matsa ka moka le bana ba ka robala le bana ba rena ka moka eno ba ngwana auso o robala le mme bana ba ne re robetse le bona ka moka nna tijile ge di tafe fotlo ka moka re ra fellwa ke boroko botsi ba ka kra bana ba shiana ka montlo ka re bana ba lwalo re ba lelekisa ke something ka re khansonte go irega after mo aba bana ba le ba robala and we tsore ka no ba robala mola go tshile go sore ba tsoge re ba lokisetse ba sekolong ga itsedi ya ka a go botse re botse nnete ke bone wo ka mogwa go brikileng ka gona bona o ka mogwa ileng o bolela ka bona re ye o re fang a se yona ke gopela gore nke lempheng ya nnete tla khopelo o bolela ke re go ba itla bolela ko wena Ke tla e bolela. iya wena yema ntate moremi ntho ye e itle from kamoreng ya mme e huwa go tsaka ke nthenaneng matla ya sa kamoreng ya rena ya re ku le fetere la pietlega ngwana ga o tsheka ka 5 o'clock a re nthe e ntlela masepa a tla le khudwa nthe ntlela masepa o tsaya ko ntle ga no kopane nthe rong mme a tsa 50 rand a mara mo re ka boroto ngwana o tsheka ke a ba ke ti a re mo fase kulukutu chabile rativ mme a tsa ngwana gae a mna matsa koloi a misha malaine go ngaka ya ga e tsamaya ore e mtishetse mmotse mole ba tla ba mothushitse a ba kaone go hlama bana ngwana wa yena ngwana gae boshego ka wana tloko ngwana gae hlola ka fester ko tsileng how go nagala wa mpotsa o sonto ngwana ga no ngwana o sa go o hlola ka fester boshego ka wana tloko o mra hai robala a tsorba ha mangane ke a robala ngwana o bua mo gape fatse ku ra la bale le na mo khwale ene na ofto ba mo khwa re fashana ka go iphile kana ralwa ngwana ga ha ni le banyana ha ni ni chomi o phela ni mme so ofe yena wa ntse kwa o phela ni mme ha ni ni rena aka nna ni rena wa kharimela matli a tlile mme bare erase mme baira erase mme baira o patla tshachara ka ba ka mola bo kena ka mogae yes sesi ya aye ka mo go eta office ganyane aye ka mo go koko ganyane wa bolela motho wala ke khala tlogile ka molapeng lapa le la gale khone le yena ke rwa mmana wa peretukuse ka nako engwe ga tlo koira o ka section engwe
ga ene ga o ka se ko ba mmotsisa wa morare o section e go e buang koko nke le re feng ditaba so a ke wa mana wa apere tuku ya mantao o na le gona gore ka nako e tlhagele le postolo ka nako wa change and then motho o nna le batho ba ba na le gona ba ba kgona and then batho ba le ge ba fihla mo wow ke le tolo la ka go kwa ba re motho ke le tolo ka malapeng ge o lasteng o ke tolo la ka o ke tolo la gago le ke tolo la ka a ke re bile ga re na mahlwanyana ke tolo la ka mara ge mogolo a bo a tlile polelo ya gage ga a bolela le nna wa itse e ya feta ene polelo ya batho ba ge ba le go bedi ga ke kgone bana ba ke ba godisitse bana beso ke ba godisitse ko re gona bjanong ke re nnate wo ga a tlile o wa ntlhanogela alright wena ka gore o tolo la koko e bušaganyana why o re botsa maaka ka story se o re fang sona o a ntšha story se sengwe sa go fapana le sa gago why le re botsa maaka nna a ke re mo baneng ba ke le boditse ka re mo lebelela le ngaka ke re and then ke mmone o ka mokgwa go thibileng gore wena o ntšha story sa maaka wo o go thibile gobane go ne ntwe e tsamayang batho ba geshu shinako le tlile mo re latile bošego a kere re fe nnete re tse re tsebeng gore le thuša boang mmeo ke a muutlwa wa bolela mare mme wa ntlaba go na le ntho iwane ya se bolele mmotse gore ga e bolele ena a le mo nna e se ke e bolele ke eng ntwe re nyaka ntwe o e bolelo mo re kgone le thuša bile ke tlisitswe ke bona mo etle ke nna tse tsa go tlamo ke bona ba na ile namela mme wa di bolela ka moka mare go na le ntho iwane ya se e bolele ke eng Tate Moremi a usola a ileng ko ntle a usola o na le bana ba ifo o wa bistereo o irile ngwana bisfo ka pela ishi a godise o wa bistereo ngwanola wa ausaka o ile ga re papa a tloela mme ene le mmage a motse a ka re ka mogwa ke no re mmage o motsere a mona mme ngwanola o tlwaetse mme Tate Moremi le rena ge ke setse nna ebile especially ngwanola o ntšhaba thata ngwanola o tlwaetse mme nthengwe le nngwe go tshwana le ga a tshwere ke tlala se o botsa mme ka ne mmage e no ba sesi wa tseba o bola o tšhaba ka taba bona sesi e re ke e tlhalose re fe taba ke o tlhalose taba ga go bolele nnete gore senyetša nako male ba re ntse ga maki ge re ntse ga maki a o se wa rotoga o kukile ngwana maki o morare ebile o bona ke ngwana ka motei o morare yo mama Tšhabile se o belege ngwana ga ke itse re wa kae o bitsa mmaka mola o rena re phela nae ga mmitsa o re nna ke rwele ngwana so ngwana o gobetse tsebe Tšhabile ngwana o gobetse tsebe bja mmaloba o tswile mo wa re ke isa ngwana tleliniking ka tsene o still o sa morwele gape o me isa tleliniking a re mabapileng a re ngwana se o huba madi mo tsebeng ga ke itse re bothata keng aowa ke rena bale ra moletaela wa tleliniking ga le ko tleliniking ko ga fihla o buile mo a buile le rena re utlwile ka batho ge ba re Tšhabile na le mo gware mare ko tleliniking ga fihla go ka batho ka mokgo ba bolela gware yeo keng gore ka mokgo ge batho ba re tlhalosetsa ba re Tšhabile ga a fihla ko tleliniking a boga le ngwanong sesi wa tsa re keng o ne problem ge o emiša letsogo mowe o ile koko ga a bolele ntwe e leng gore before nna ke tlo e bolela ga e bolele ke yena ga ke e bolele ke e feletse ngwana a usela ga re ngwana go betse motseleng mo tsebeng ra ya ko gae ra ile kwa re ngwana ga go betse mo tsebeng go ba itse keng ka kra ngwanola ko se se mmakaditseng re kreile ngwanola a segegile mo tsebeng mo ge re botsisa mmago ngwana Tšhabile ngwana go betse mo tsebeng se bjang ba re ngwana o itshigile ka thipa bjang Tšhabile o ka re ngwana ga go a tšhaba mmotlwa go mo hlabile alla bohloko ba thipa o be emela bjang right go lokile o nagana gore go diregileng mo tiragalong ye wena ka kgopolo ya gago nna ka kgopolo ya ka ngwanola a ka se itshige ka thipa mo tsebeng go mme a ntse le mmemo go mme thipa sesi
re go ya ka wena o nagana gore go diregile eng nna ge ke nagana re motlhokolo o segile ngwana la motsebeng nna ge ke nagana nna so ke kinyaka go itšea mola o reng ngwana o tlwaetse koko thata gopola gore koko o ntse le ngwana o la e sale lesea yes go ne le bana ba e leng gore ba kgona go gola ba bitša bommane a bona bo mama because o gola a bona mama a bona mmane a sa bone mmaga right ge a tshwere ke tlala o swantse a botse mokgekolo because o godiša ke mokgekolo o godile a sa tsebe mmaga polelo ye o fetšang go e bolela gone jale o nagana gore ge e ka ba mokgekolo ke ena a segileng ngwano tsebe o nagana re lebaka la ga ge e ka ba e leng la go mosega tsebe ena ga ke gane wa morata ngwana a usela o ile a re sena go bala mmago ngwana lang ke rena o motsere yena mma a re nna ke me isa clinic ngwana a segilweng tsebe kwa a utsela le nko ntle nke le mmitše gomme ge ra tšhabile re kgantšhabile wa o sa ise ngwano tleliniking o re ge o sa isepetlela tsa ngwano o me ise tleliniking ya marapong ngwano ba ile mo attenda because ba bona re ngwano wa opelwa tšhabile o ile a re ge re mmosisa a re nna tleliniking ga ke mo ra gona ngwano kwa yang ko teng koko ngwana o segile ke eng tsebe no ngwana ke ena a itshegileng ko monnyane a se a bane le tlhaologanye o ne mengwaga mekae a so le bjanong ke nanae yes alright ga se gwa ke motho tla dula mo gausi le nna mo dula mo ntse re le babedi le mmeo re segelela maraka mannete so tsebe ya ngwana ye e segegileng e bontšha e ngathilwe nama goba eno ba yona ga ya ngathiwa nama ino segilwe so ke mošima sesi ngwana a segegileng tsebe kwa gago o segile ke mantsebe ngwana ntse a tshameka lengwe le bana ba ka ba bang wena o la ba reng o kwana le mogekolo go riagetseng nna le mme re ntse ko le moteng so mme o kgabelela matibi a motšhimana bietse mafela thamo go merogonyane ba re ke motšhatšana le matibi so bana ba ntse ba tshameka ko morago ka ntlhang ke rena raga ntle re bagile ntlo ntshwa nna re robetse ko le moteng ke kukile o monnyane ba le ba tshameka ko morago bjane ola o hlaga tshwere thipa huba madi ke ra dimpho ke re ngwana o segile ke madi mpho awa mama na ntse re tshameka le so ba fihla ko gae ba reng a fetsa re yo o ntse le mmemme ke moloi tšhabile o nnetse le moloi yo bona gona no segile ngwana ga go tsebe e le mang e sware a ntšhupa ka monana re mme ke moloi segile ngwana ke tsebe ausa a ka se bole le nnete because o phela le mmeo o phela se wena o nagana gore o a ka re ngwano a segilweng tsebe e le wa gage a protecta motho a segile ngwana gage tsebe because a rata koko ngwano nna ke ile ge ke tloga ko gae gore ke tle ke re mme o segile ngwana ka thipa nna ke ile ge ke tloga ko gae ngwano na ntse a ntse le mme yaanong ke makala re ngwana o gobala bjang a ntse le mme o ka te tshega tsebe ka thipa wena mola wa bela gwang ke mang ngwana o ile ngwa kwa ba re botetsegile tsebe ka thipa a kgona ga le ntho alright ngwana o tšere ka e thipa thipe ngwana ka mokgo bole kae wena nna ntse ke robetse ka misa monnyane ba be ba le gona ke ba a re ka mo go koko wena ke re ko wena bone le bana ba tšere ka e thipa o e tsere moneng ke berekela teng a ba tlang tsosa ke mola ga se a itse o bolela wa ke bona ga lla bjanong o ga a tsoga mola gore gape ngwane o tswa madi ba ka gore ba gapa mogofi ene ba nna ko malapeng ka mokgola o tlhagelela le from ko ka moreng yaka ka re ke ile re ke thoma ke emelela mola ke ile o bitsa ngwana kwa mathomo mogolo ke re dimpho gante madi a tshologang go iragalang a re ngwana ka go gobetse tsebe so ba a etswa ko nisto yaka ka makhelwane ka monisto e re fihlang ke gae ka mo ke nosto ba e ba fihla mola ba nkhumena ke na le mokgekolo a ke tse ro go na le ntse ke ilo apeya kana kwa teng ke ilo pela mme bogobe
ba re wena tlo hlontse le moloi o mo kgoteletse moloi a tsogang bosigo o bona gona no sekile ngwana ga go tsebe o bitsa ko kwa go moloi ka re nna tate ntse ke nyaka sebe ka re bjano le bitsa mme moloi le ra bjang le sho ya gore motho o segile ke mme tsebe na a shiba ke fela ke robetse ko gae se prof o botsitse putsiso ba re na o bitsa ko kwa go moloi wena gore a ke gane ke mere ka re ba re o bitsa ko kwa go moloi na wena ga ke gane ke mere ka re se wa ngo re putswa ka ireng prof o re o bitsa ko kwa go ka moloi wena na Jehova emapele sesi prof wa botsisha wena o bitsa ko kwa go ka moloi o re ko kwa go wa loye o rialo nna ke riago alright ka lebaka la gore a ke re ke ile ge ke re ngwana khane ngwana o sigilwe thika thipa bya ngwana a ntse le mme byanye ene why a gana ge auso a isa ngwana ge tleliniking ara a gona ngwana ya tleliniking mo why nna ke nyoko itse mo ye ke a ekwa go tswile mpopo taba ka mo o re go tswileng ka kamoreng ya kuku ene kuku ke tshomi yao sebata go tswe sebata ka moreng from kamoreng ya mme ene ntse le khuba go tlogala la ngwana ga iwo fo a tsoga a hlakahlakane ke ga tsoga a le go tahlela go nokeng a ba tsola ka mo le ga go ile mo ke thibana nena a tengala fase a re o bone ntho ya meria ya dikhalakhala di bone ke mang di bone ke ngwana gae o monyane okay nna go e bolela ka mo kamoreng re ile re ntse Robert ka nako teng bana ba sekolong so na tshantse ke tsoge ke ile go tsa mollo nna ke ile re fetso tswela kwa ntle ka bua ene go tshile ka nako eo ka re ntse le mo 7 so mmanna 50 rand re jo le ka skala no te fela ngwana ka shiana o nyakala bana borotho ngere nna ke bua go ke itinkawa awa go ge we wa o wishitse ke nna ke na tshokile ke so se sentsa ntahlela mo fatse o bone eng nna nna ke na bone ntse go ira yana bjana so ke go jwa o bone eng nna ka mogole ke ile re ke nyakisisa a re ke bone ba re ke tokološi bjano nna ntho ke e bone a nna ke na bone ntho ngwe ke ntshetsa merire mešou le dikala so o a dumela gore se o a se bolelang se gona bjano ba ntsha gore nke le arabeng diputsiso ge ba le ba dumela se ke se bolelang a ba re a dumele ba re na o a gore a re o dumela se wena o se bolelang na so ba tate sona se irang ile tate nna ke se kokolo wena wa itseba nto ya meriri ga ka e bona e bone ko ka re ile re ge so se ba shwahlela ka a shianela ko ntle a shiana kwa o kgathotse moshia tsona o bona gore ne go le selo se ne se le na diano so tate nna ba e ke fetsa ngwana ke nke rola go betsentse bo robala le mbe nna ke robala le ba itereba ba mehla ngwana ka ile robala walla ka re ke rata itisa le mmeko ka mrengere mena re utlweletse ke tate ka ba bolela ke re tšo mme tate ka pa so tshwara founa ka utlwella ke tla ke sa ile bona monyane le ke ile metsa ba e ba utlwa ngwana ke mogarabišigo alla ba ra ga ma go so khama ngwana go kwa ka rawa mma ka ska khame ngwana ho emampele nako ya tsamaya ne re tlo chaisha mo re senkere re fetša dilotse nke le mpotseng lena le lithu lena le le babedi ka gore mokgekolo wa modimo le tsebalo ya ibile le ne bohlatse ba gore o wa loya le duletseng ka ga ge le moloi ba botsise tate nke go thome go tletla go fetola gore le duletseng ka ga mokgekolo le moloi ibile le tseba gore o wa loya tate ka kapa nna ke rata go tswa ka gae e ke so ke biletse social work ka social work nna ke gopela ntlo ya mmuso a kere se tlogela dilo tse tša dintlo tša mmušo ke re le duletseng ka molapeng la mokgekolo e le moloi le tseba gore o a loya ene o le hlokomeletse bana le duletseng ka lapeng la mokgekolo e le moloi pota gore e re ka ratso o re buletsa mphagatho re shiba ba nyako ntlhanogela e le mole yene e la rra ka re ne gale re tsamaya ka molapeng go ra gore mokgekolo a o le ganetša le itswa ka gae e sware mo e sware why lena le ba babedi lena ga botse le nagana gore nto ya sebata ya meriri ke ama
ntho e tswa from kamoreng ya mme ba re ke ya mang Ai, ba re ke ya mang a e tswe ko ntle ntho Sesi. wena gomola wena gomola sesi prof o re ntwe a re tswa kae le nagana gore ka gore le e bone ka mogae le nagana gore ke ya mang ntho e ke ya mme e tswa kamoreng ya mme e ka sebe ntho e tswang ko ntle right go lokile ge gone jwale go wa sega ka mo gone jwale a re kwaneng ke nyaka re lokisheng ntwe prof gone jwale sesi gone jwale wena yema re tlo go fa chance gone jwale a ke re le nyaka go tswa ka molapeng la mogekolo wa leganetša nkane ge le ya banneng a leganetša ke nyaka e fetole kuo e ra banneng a ke ra banneng a re motshwenyi jwale ge le tswa le ya go dula kae kae la motshwenyi taka kapa wa a sa re tse re tswane tsona banneng a di amogela re a ke dinyake o jela sesi ebile re ke mmotšiše no mara prof nna ke ne problem ya gore batho ba ile ba babedi ba tswele pele ba dule ka molapeng la mogekoloki ba re wa loya ebile ba kgona go e bolla le mo radiong gore wa loya o ne sebana ba nyakang ka gagage ba sa tswe ka molapeng la mogekolo ka molapeng la moloi ene le gona ge e le gore koko ba mmitša moloi bona lena ge le tswa ka ntle batho ba ka se lebitše baloi ene wena o fetola koko o re nkane a ija dijo tšeo tša banna ba o letlang le tsona koko o boletše lentso le leng a re wena o ile a go kgala a re o ya kae kua tabeng ya banna ka go rata le go wa re wena o sepela le ya gago o sepela le nnenyane ya gago e ke tsamaya ka phatsaka wa ya ga go phatse sa ntsha ngwana nna ka ntshitse ngwana wena ya ga go phatse wena ya ga go phatse wena o buditse lena mara le tlhompo le o ya Morok sesi re gopela order mo ene Morok o sepile le motho o ye go mo alafa motho wa ba jwa ne problem motho thoma fase o re tlhalosetse ga botse ene ba go fetša ntsha ke re mo a re a tla go bapala mo ntateka kapa nna ntho ileng ya nkutlwisa botlhoko ka mme nna tšatši le ile ra re ke le ka mo ntlong ka amisa ngwana a kere ke utla o le o ba rekeletse mokgekolo nna ka thoma le nna ke latlha ngwana ola wa ka ke mmamedi mampeta ka re no nke le mpotse re go iragalang a re mara gore mme wena phatse ya ga go sa ntsha ngwana ka ntshitse ngwana o mina eng we go bolela ofe go bolela banyana ba bedi ba ka se bolele ba le babedi go boletse ofe all right e go bolela o la re go re mphatsa o mong ntshitse ngwana ka re direla bjang a ke re hlokile bana ba gagwe ke rena ngere o wa thoma wa dihlabella o ira wa ga makhi o itahlela ko teng o llela ko teng makhi o tla go ga ibishego bo a ke o tlo re khante le rile ensonto ka re lena sonto bolela mantswa bohlokomedi ma mekgekolo ke ga ba re bona ba jumo shithala mekgekolo ba nyaka ga bona ena luo ba re ba nyaka go tswa ka molapeng ka rawa le kana la tsona ke tla itshalla le mma gona bothata ke re na le mmera utlwana ba re bona ba nyaka ga bona ba tsama ba ya kae mashoshole ke nsimpupuru batla ba re gogo gore o reka bupi ka molapeng mare a ona ke reka bupi ke bona ba ileng gore ba tshware koko ga pila gona diano wa rile koko o re boretse metsi ntse re galla metsi kae go sedibeng a ba amogele re mmo re boretse ene o re geletse metsi gona diano ba re bona ba nyaka go tswa ka molapeng ba botsise gore ba etswa ka molapeng a re kwane no gore ba go support-a ke mang a se problem ntwe nna e ntshwenyang le go feta batho ba ba tshwenya mokgekolong lena le tshwenya mokgekolong le duletseng ka molapeng la mokgekolo wo e le moloi ke da go bolela ngwanano ha na nnete ne yes ngwana gae ile ra mma amra nnwa o tena man ke le buditse ka re motho wa ba jwa o mo wena mara ga botse mara wena mara manai bon ke le buditse ka re motho wa ba jwa o mo koko la feleng yena motho wa mo nneteng wo tatamre ngwanano a re dienso ho ke gopela go bolela kere ke gopela re o e gopelle tshwarelo le ntjolo fetsang go lentšha go jwa ba tshwarelo mara gopela tshwarelo ga botse gopela tshwarelo go fetša o humole okay ke gopela tshwarelo
nke ke no bolela malome ka kapa ke tshwenya ke ntongwe mo mogekolo o a tlaishega ene ntongwe le santseng le tsebe bana ba mogekolo a le thaka tša mogekolo ene ntongwe santseng le tsebe a le hlomphe ene ntongwe santseng le tsebe le bapala ka mogekolo ene mogekolo o le latile ga bolena ene be se gapeletšo o be a le rata nto le dirang mogekolo a e kgahle sa mathomo a la nyala ke papa go lena a la nyala ke papa go lena mogekolo le tšeri a le tšeela lapa so taba gore batho ba tla ba tšole mogekolo ba sa lekane le yena e le bana ba gage le tšea kae molao lena ke mangane ntoka ya go roga mogekolo emang ke sa bolela a se thaka lena mogekolo ene ya gore le tlo roga mogekolo re tlo le riela di-protection order le ye ga lena batsofe ba swanetse go teketla ka malapeng a bona le bana ba bona not gore batsofe ba tla ba rugiwe ka gare ga lapa taba ya go bitša mmago moloi se yona sese thokolosi e kgone o tla ka gare ga lapa e fihle e dule ka gare ga kamora a se gore motho molomong ga le mogekolo ke moloi mogekolo o tswa go le tšea kgole kudu ene nkebe se mogekolo tepotšišeng gore nkebe le ija eng mogekolo o le lotile ebile a netaba le gore why a le lotile o a tseba wa tsere ge motho a sene ngwana a godiša ngwana bana ba tla ba mmotse lentso la gore eng e paletše ke go šogofatša ngwana ke mantso mangao ba nna le hlomphe mogekolo ene lena ka bolena a go nentwa lena e tlo lokang ene sese mogekolo ga go gala wa go gala go ntwa le re nyaka go thuša go tlogela mmereko o leng gona mara nto ke e bona mo go wena le swaretše mogekolo sekgopi ene nto le e bolela le re ikitima ka kua ga gabo lena ya meriri re tlo lwa le yona go fitlhelela re e swara mara se ke nyakang go le botša ba gabo mogekolo ge ba ka tshwaro ye lena le swere mogekolo ka yona a ba tlo e dumela ene ba ka no le botša gore lena le tšeeng dipeke le boeleng ka gabo lena koko a nyale ngwetši ye nngwe ene seo se tabe se kuša mmago lena bohloko gobane mmago lena o fitlhile ka mola a ke re koko o be a go hlompha mmago bona mara o fihlile ka go hlompha a se be le bothata le wena a re go hlokofala wa godiša bana le golle ba šogofaditše ka bana a ke re modimo o bone gore a o kry-e ngwana a go fa tšheleta gore o kgone go nyala o be le bana ka gare ga lapa go etša basadi ba bangwe jale o tlišitše bana ka gare ga lapa mara mantso ba go rogwang ka ona a se a e leng gore na re ka amogela sese o tšhomi ya o ke kgopela gore wena le o le re ge le dutse fase nto mathomo ye le santseng le bolele lena le ba babedi le fane maele number 1 ke respect number 2 lebelelang gore le bolela eng ka mogekolo number 3 tlogelang go roga mogekolo number 4 ge le topona le godile bitšang bopapa go bana ba lena ba le tšee ba le iše mo ba ka le išang that's why banna ba ka se dule le lena gobane lena ka bo lena a le mekgwa lena ga e kgone go ka kgotlellega a le ne hlompho man a le ne hlompho wa tseba mogekolo a se thaka lena kore yeo yona yeo sontše le itsebe ene la tseba gore lena ge le dula ka mola lapeng lela le šupa mogekolo le mo accusa ka taba gore mogekolo wa loye mphakati wa kua le dulang o tle o tšhuma ka mola o tle tšhuma mogekolo le lapa la gage le o dula kae ke bomang batho ba ka ratang go dula le moloi mo nageng la tseba re keng nke re le botšeng a ke re ka mola lapeng la ke ka ga mogekolo ge e ka ba le bona o ka re go phela le mogekolotlhi go a le šitela ebile go le hlolola mathata ka mokgwa le bolelang gore o wa le loya ka gona ke nagana gore le ba bagolo kudu gore le ka tšwa ditene ge go hlokagala a le hlomphe mogekolo ene le sa mo hlompheng le ntšhetša mathata a lena le dienga tša lena godimo ga gage ke boletše ka re a ka no bane le diphošo tša gage yena jwale ka mogekolo mara ga se thaka lena
ene le duletseng ka lapeng la gage e le moloi a loya le tseba gore wa loya le nyakang ka lapeng la gage wa ile sa tswile diteneng tša lena le tlogele mokgekolo ka phisa aowa a re gane ga rena re ka ne ra mo suthela ra tsamaya mare mme tate kaka mme wa titira nna le go mmeane ke sana le sekgophile mokgekolo mo ene mokgekolo nka se tlogile ka molebane o mofe wa gona sa etela ko gae nka se mmolele ka leina mme wola ena ausi a ka ile a tsetseng ko ntle ke ena o re rena re roga mme ena o kgone go bona diphoso tsa rena mare ena ga a kgone go bona tsa rena ke ena o nkileng nna mokgekolo ke a moomanya ke a mmotsa mantswe ka moka mare tsa gore ba re sesiwe a se mokgekolo motho ke mang motho ke mme a ke gane mme ge ke ne bothata ke a mmotsa se ka re mokgekolo ema pele nna ke kgopela tshwarelo bolela ka pela nako mme salalwa le ausola le nkontle ausola a bitsa mme ka sa gage a mra rwena ga ona bana bile a o itse re ngwana o ntshiwa kae mara gomme a botse lena sa lla betho a se re teo and then lena ga botse tabe ya lena gore le tle le roga la tsere mokgekolo o ne ba gabo a re gane so why ge le roga mokgekolo le mmotsa ka go hloka bana o ratile gore go hloka bana a re gane ena gana bana and then lena le ne bana bo papa go bana ba bakae a re gane bo tata go bana ba re tlogetse ba and then why le roga mokgekolo ka ranong le yena wala le mo sentja a thushe ngwana o la boemo a se yona ntwa e dirane mme wa itira mme o kgone o tsamaya a o botsa batho ba ko ntle a ba rare nna bana sibale gommeano bana ba le batladitse bana ka mogara la palaka batho ba le ge ba fetela mme ba re morongwane ga una ngwana sa mathomo nkutlwele ba ra mme ba re sa mathomo ga una ngwana o e leng wa gago mare o kgone support-a bana ba e leng bana ba basadi ba bang ga go kaone o tse dimpya tse o rwala lori ga metlhako di tseo ba busetse ga bo tsona yo tša tšhila tsela tse ne di tša kwa mme o kgone le nno ge re tloga mo bosasa go tla go tletse batho ko ba rare nna bana ba nkisitse ko go sol batho ba le ba itse re mme o re fenya ka go la gore rena re tsamaye re boele ga bo rena wa tseba batho o swantša e bolele le a motelela mo ya ke theresho tate ka kapa a ska re biletsa batho ena ga re botsa re boelang ga bo lena ene rena se ke ra itsamaela ga re tseye a re busetse ka mokgwena a re tlisitse mo a ska re biletsa batho sesi enga tša lena a di tlo bereka ai ene ntongwe ke tlo le botša nna a se rena bo mokgekolo a se rena koko rena ke moremi ke malome ka kapa letalla mokgekolo ene lena ke le nyaka kua gae koko motse wa gago ke tlo bereka koko o wetše ke meleko koko o wetše ke mathata ba geno ba thieleditše ba gelwane ba thieleditše ba motse wa geno ba thieleditše ba mošato wa geno ba thieleditše batho ba le ge o ka tsoga ba biletša batho gore koko ba tle ba bolele le bona ba ka se ba kgone nke re ye go rola mathata a leng mo godimo ga batho ba koko ba jwetša ke bana bana ba jwa ba nyaka thušo bana ba koko ba ka se go roge ka mokgoki bana ba banna ko malapeng ba tsaya ditaba tsa se kenya batho ba ka malapeng batho ba kwa malapeng a ba kelefile sebakeng sesi wena o telela thata wena o telela thata o ne le nyatšo ga botse mokgwa gago ene lenyatšo le la gago a le tlo go iša felo o a telela a se thaka gago motho o ne problem o na le enga matate ka kapa wa ntla mehleng ga O na le bolela o anger. bolela le batho ba kometseng ba dirile eng ka ga tshi batle ka mola batle ba bolela selo taba tša lapa la koko ga le le go bagelwane a re gane re llela ko go ba Jwale- magane ga se batle ko gae ba re koko bana ba tlile ba re 1 2 3 1 2 3 ga se batle mare wa ntlaba ga bolela ene o kenya bo magelwane mare bo magelwane ga se batle ko ga nka be re ba tlile ko gae ba re koko Wa tseba bana ba se tlile sene? ko gae ba re ke kgopela go gofa advice le se se ya go ka gore le a swana le ba babedi motho mogolo a re mo fetole yes go ina le gore batho ba tle ba go solle gore o fetolane le motho mogolo ka mare ba go solle gore why motho mogolo a bolela le wena o gomola yes
ge motho e se thaka gago a se thaka gago wena o ka te kwa jwang go njwa le o tlo go diše bona bana ba go se sa batle ba go hlapaole ba bolele le wena ka mokgo bona ba ratang ka gona e ka sebe monate mogekolo a se thaka lena ge e ka ba go ne le ka mokgwa a bolelang le lena ka tsela ye e senya swanela ga le bušetse mantšu go ya ka mokgwa yena a ntšhitšeng ka gona le bana ene potšišoši ka gore ka moga koko ga le kry-e lethaba ge le le kae rena ko ge re le ko gae re ka se thabe nna ge re le ga batho yes ra thaba nna ge re le ko gae tazwane ausi a boletsa re nna ko gae ga gona go bophelo bo bokaone nna ge re le ko gae fele nna re thabe ge re thoma re kena ka motsola ra nyenega ke le kwele le gonjwa le hloka thušo re le thuše ka motso yes and then thušo ya gore lena le tlo hlompha koko lena le ka mpha jwang yona nna tate moremi nna ke kgopela gore mme a se ka re ga elwa le rena ko gae a bitsa batho ba ko motseng a re ke kgopela gore bana ba le go meano entle ke na le bagekolo ba babedi a ke le ba le go na le mme ba bang ba babedi wa mathomo nkile a tla a lele ka usa ka khwela matimfatsa re ke kgopela re mathia ga ikhwamo ga o mamo e bo stemmo a usa ka thibela ke mme wa ka monnesto a mra tšhabile wa ka ka dithotho le bana a re mmagong ke le ke tla thibela ke no ka kwe yang bona sorry for go bolela ka le ke re wena o ka netefatsa jwang gore koko yena go tlo mohlompha ka gore a ke re nkgopela gore ke tle ka gae ke tle ke bereke motse ke re nna ke tlatla lena le netefaletša jwang gore mogekolo le tlo mohlompha nna mme go thoma go meane ke tlo mohlompha o ka se tlo sa moroga aowa mo kgopele tshwarelo mme ke kgopela tshwarelo ene nna ke kgopela mogekolo a se mogekolo ene nna ke kgopela gore mme le go meano nna le yena re lwanteng o ye kgolo le baka nna tate ka kapa ke itsere nna ka ikisa bogadi ka ukwa tsa bogadi di baba ka boela geso nna mare mme o sana le nthe ya gore nna ke tlogile bogadi ke nyetse mare ga ke bone rimo o nyetse magadi ya gona a mogetšeng a ke re go botse setore o nyetse gapela wa nyalo nna wa ntlaba o fela nthare wena o tšhabile bogadi wena o nyetse ke mre mme magadi a teng a kae ene mme o kgone o nthare go meano se tlaela tenang o tlogile bogadi o fa ke mantšhelete a ke go a re rume ka ya a re rumeng a ke lahlelela mošua alright nga re fe koko a lahlelela ko gore batho ba modimo ngwano ke mo godisitse a sena molato ko gore gona go ikisa bogadimo ke mo go tleng go ntlaba ka gore ga ka loka ga boa kwa o tlile ka molao wa gage a ka tabola upea botlogela mo a ka a ba makhudu wa mo a ska hlatswa mara gane sentse ke thoma ke mo ruta ana se a di dirang bianong ga sa mosedi wa mpalla ko re sale ga boa koko bana baki a o sa bolela bana baki bane enga ya o re a ikwishisha gore e tswa kae mara ya o a re kgone o ikwisha ga botse gore na ga botse enga ya gage e hlotse ke mo go yena so go njwa le koko ngwana o gopetse tshwarelo o tshepisha professor Moremi le batheletši ba motheleditše gore go tloga ka tšenole o tla leka ka natla go ba ngwana wa ka gae a hlomphe ga go bose moroka gore o le o mogolo o roge ke bana go sa kgathale gore o ronga ka kang kapa o right ga ka kang go roga ke bana o le o mogolo go a baba that is why ke botsa bana ba kekere go ina le gore ba go solle gore o rugile motho mogolo wa fetolana le yena ka mare ba go solle gore na why motho mogolo a bolela le wena o gomola ke sa bušeletša bana baka ge e ka ba dintwa tše ka moka ga tšona di leng gona ka kua gae ke ka baka la dilo tša boloi kapa la diphoofolo tše di leng gona ka kua gae ke department ya professor Moremi o tlo dila le yona and then ge e ka ba dilo tšeo ka nnete ke tša koko goba ba no di lahletše goba koko le yena o a berekišwa jwale ka ge batho ba hlo ba berekišwa Moremi o tlo dila le yona
so mo go lena le ba babedi re hloka hlompho go lena mo go mokgekulong ke sa bušeletše a ka no bea le wrong kae kapa kae mara re kgopela re le mohlompheng a se thaka a lena go ne le mantšu a mangwe a e leng gore le ge le ka kwata jwang kapa jwang a la swanela go botša mokgekolo mantšu a mohuta oo ka mare ge le ekwa le tlalelana le kwata thata ka mare le tsweng le sepileng le masoganeng ore le yeng ka bagišaneng gore le yeng bakgotseng ene nto nngwe ye moroka ke bonang o ka re e udubanya lapa le ke ye nngwe ke e bolela straight ke tekwa ke baagišane ba batho ba ka baka la gore koko go ne ba phelang le bona ga ne le bothata a tshwenya ke bana ba ke o a ba botja ene ntwe e leng gore batho ba ke ge ba fetola koko kapa ba etla ka lapeng la koko ba go tja mollo mo baneng ba ke between bana ba ke le koko bana ba le bona ge ba kgopiša ke koko ba ya ka baagišaneng ba fitla ba lla ka koko se baagišane ba ba eletšang ka sona ge se fitla ka gae sa fitla sa go tja mollo between bana ba ke le koko lapa leng a letswe ka malapeng a baagišane lapa leng a letswe bakgotsing lapa leng nke letswe dilong tše dintšhi ba ka sepalele ke go lokiša mathata a bona batho ba ke bothata ke bokakapa ba tsenang ka mogare ga lapa le ke ba botša mokgekolo se ba botša bana ba seke ke a lebona ke go leboga kudu malome ka kapa o boletše nnete ya go tlala seatla sesi kgopela koko tshwarelo mme kgopela tshwarelo a re tsayang ko malapeng a batho nwena tlogela go ntlhapa o ye ke re kgopela mma go tshware ke kgopela koko tshwarelo mme kgopela tshwarelo koko o go kgopetse tshwarelo o go kgopetse tshwarelo mantete moremo nna ke na le ntaba nwena wena o ema koko ba go o swere ke kgopetse modimo o tshwarelo mofe na wena bona ba tswe ko malapeng a batho malapeng ba tlotswa ba go kgopetse tshwarelo bana ba wa ba jwale ka tshwarela motho o mogolo le koko a bona o reng go bona nna ke ba tshwaretse kgale ya a ba tswe ko malapeng a batho ko go kwele koko ke tlo te phanako ya go tla ka lapeng la gago ya go lekola malao a mmago bana ba gore mmago bana ba o robetse ga botsenang potšišo ya ka mafelelo shi sebata sela le se boneng se feletše kae a ke nyake story ke no nyaka go tseba re se feletše kae ntwela meriri ya go hubaka e feletše kae ko gating e feletše kae ko gating e feletše gating e tswile goba e sa le ka mogare e mo gating ya ko gae e mo gating okay ke tlo tla ka lapeng koko bana ba babedi ba le o la le mmo nako a rena e re šeile le yena a no tla ka pele a kgopele tshwarelo ke tlo bona re koko ke bereka jwang ka bona go tla mo dipitšeng tše koko le wena bo eswa o tshuma ke bana ba le bona be ba eswa ka tše dintša ka gae jwale thušo ye e tlong go ba gona shi bana ba gešo ke kgopela le tlogeleng go tšea taba tša lapa la koko le difa baagelwana onkwa kere tlogeleng go bolela koko le batho ba ka ntle koko ge le monyaka o ka gae le tlo mo kry-a ka gore tšatši le leng ke bona re le tlo tšeela o koko tšhelete gage ya pay o tla ra enyaka o tla kry-a e se gona wa kry-a šetše wa la šetše a ketima le mo koko a re tšhelete ka ke beile mo ke phuthetše mo nkane o ka re bantšha e dija kere so kgopelo ya ka še yona go lena ke no kgopela re kgopelaneng ditshwarelo re tsweleng pele sese re fihlile nakong ya go kgopelana ditshwarelo ke kgopela o no re ke kgopela tshwarelo mo ba go phošeditšeng gona tšentši ke tlo le botša re ko riang go njwa le nako a rena re šetse ka only 1 minute mmena kgopela tshwarelo ka nthe ke irile šiwa go kgopela tshwarelo ko ra leboga ngwana wa age bona mo go sasa ke tlo bolela le lena koko re tlo tla ka lapeng ke kgopela taba ye batho ba ithieleditše ke kgopela taba ye a e tlo tsena ke baagelwane a e tlo tsena ke motho e padile go tloga ga e fihlile mo pitšeng tše kgolo re fentšhantse jwale ka pitšeng tše kgolo re berekane le taba ye ge e ka ba le bo motsenetša ka gare ke tlo palela ke go bereka ka yona ka tšwela pele a ke re ya kwana rena re leng ka mo ene ge re fihla gae
a re ye gore mang o boletše ka mang a reng a kere tšeo di fedile ka moka le o phedišana ga botse a go sane tolo la koko a go sane o e seng tolo la koko ge le fitlha gae ge le ka dia lešata ke tlo tseba ke ntše ke le gae nka setle ga bolena go sasa mara ge e le gore lena le nyaka thušo ke tlo kgona go ka le thuša bana ba babedi ba koko nka le gore bana ba gago ka moka ba hloka di-psychology so ke tlo bona gore ke bereka jwang nako a rena e re shaile ke nnyane le psychology tše wa di sepelang solanka di senetaelo ka gare o tlo gogiša di-psychology tša modimo phoso nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 9590303 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 or le ka tlamola letlakale la rena la Facebook ke lebogile kudu ba gešo ke lebogile kudu malome ka kapa a re ya leboga moroka nna ke nna morwa motšhamaubane ka sona sebopego seo ke tšwele 20